Medie Bemao Yenye Mamma say who sell dog Hadi Dina Comem Bedima Daisy and Mamma Yenuabum. How do you manage them? Yeah, I also manage your media records. Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe mere tumpa. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma FM 87.9. Kama mikabi enko siri, kama mikabi enko siri, asenti enko siri, enyubri enko siri. Disakuma edansyon na yetimidiatina ode. Disakuma edansyon na yetimidiatina ode. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo ode. Ni ebe mebe yetumpo, akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo darling. Ni ebe mebe yetumpo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Nebisa, Miss Afono, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. In Pepe Sana, no Zinzan, I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my echo cat can now. I don't know. The man worrying rubbers and kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Itasine sabayente, ahubrasine humabro, nyansane nokre, ebe madoyat na yente. Itasine sabayente, ahubrasine humabro, nyansane nokre, ebe madoyat na yente. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo, ni ebe mebe yetumpo. Akoma ejo, akoma ejo, akoma ejo, darling. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yamamo Akwa Badeba Akoma 87.9 FM and Maya Yawada April Bosumeno Yeguso Koyanim Nida Tosunsia ene na me ya dum wachina ne de tosonson eno no wachina a Good Friday ya da nyame ase se yesi afi mu nso enei wa ma yedi yani ehunu bie esanse wona ya ni wo si 2023 mo January bosume ya ko 31st December ya ko jisu ho ha na yebo se safe fofrato ye no enye ye nyina na Easter day ebeto ye impo enetuchina ene ye nyina na ebeto yen yenim ne obeko who is next obi anim eye hintasem eyakomamu nsem te said yakomamu nsem dwumedie no ne din no etie pepepe nyamenkoto ena enim eno nti se woda so etenkwamu a na wo ahode na woda onyame ase papa nti sabre die mabedwafo nyina ye krado ewo fidua yimu ena ekua koko ewo ha Pastor Julius ewa ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha Nanayre Akosia Pokuya Osei Akoto Nanayre so ewa ha Ishmael Haywood producer Obomichidom eni adontene ena fe so Nanayaw edi ko social media Facebook Akoma 87.9 like page no comment na share my YouTube Akoma 879 YouTube also obe subscribe na wamia notification bell no so press on you get notified na also share ama foforo pin so etimi enye bi a share enawie edemo live ewo Onua TV Rabi One TV and afi Osei Chrome TV TikTok nso edi atwabuo ewo hopa 87.9 baby a wo bia no ene de ni ahobrase kwan so na wafem waso ede etie yen na wagine wani ho na wode ahwetie na hwe ne yie na bredu se won so wo kan wode a wahunu sede ubesi ebua no ede afa yenko na yene yenua baby a yensa ka no enkodi enkomo oba udin Ebacha ya frame Priscilla Nyame. Priscilla Nyame.
Prisla fi hina bae. Pocho me fi dabuase. Okay. Every year why not in bae. Me pocho oye me kun our friend Emmanuel Kobina ahen dodo our friend teacher. Okay, Kumasi. And ye bet said the wukunu at the Yawa and unti every year with no abedru hay. Yankwe. Me pocho me dasi. Me pocho me kunu dimeni. We dimeni ama me dwen ho amenti ase. Na ofa kwan bone so ene impenifo bi so a omunse wom so fa so age me nkwala efri me nsem. Na de akoban na enie. Na menyem 2 weeks. Enti no me nso me obi a menyema mentimi ndi aduane papa. Akoma FM 87.9. Ono so okwa lectures. Ni school no okoye mia mesika no oye people teacher and okay che me say almost see omo upgrade a ombe yi omo adi na me nso mo sika kakra esie no say opamacho me fa mesika na manu no fa ye upgrade or ye 1 year diploma na say ne obeye ombe ye no full teacher yen yi need intimidi mesika no manu until now I start to say lectures na edu weekends a okọ Inti 2 weeks na menyem 2 weeks okoye all bano na me kitchen say eduane ni fi ono akasa okọ be bia on ma miska inti me kitchen say eduane ni fi inti oba onto eduane bra na yen na yendi ampa so oba de eduane baaye eduane na oba na na nkwa be di eduane ni nyina ena me sister me di na echi miensa oton bisab any bread Bisab no dodo na friend so bolo ye de friend bisab and me call my sister akwa me ka chance me pana chow on friend bisab 1 bottle any bread 1 cedi na me de be bread no me sika e ho no minti sesante me de be bread no ampa me sister de aduane ne ma me na me de baaye a me yi semba be dia na oba abeje and am say aduane wo de ba wa ma me incident na oba abeje me so me aduane a me ba abedin o si openesu ma me di aduane na me ma me na me sister be hu se onhwe me enti o ma me ndi aduane no na me se ye ne kre onhwe me wo kọ no wa ma me sika na o se ono onim se wo ne oba te o se ye ma ne sika enti wa ma me sika ona me preduane na me se aduane no me mfe ma enti me di aduane no ahya me ha me butu e na o ta me so me mene o mia me kon to ese me ntime ehomenti na me de me nan epempem table a ewo dining nti teacher ba ko fa ne se kwame oho na ote se aprepre bi koso me kuno no be ya bibia na we di ka lock dining so bi ntime fi abote e ma inside nti o lock dining teacher ne bo mo a wembie e na ono a teacher no ko frɛ me maame nti me maame mo ba teacher ne da aprepre o di push it down na ye prangu na dey chen so di push it down prangu no tu ye no mo tu me ba dem wo me maame kwaa ka se oba no nyim nti jai no me kuno de ne abache e wo me maame ana se no tu me jai me mu o tu me eje me free me kuni nsem na ma dwunso me ho nyina ana me di me maame echi kuno de na abache mpacha e wo wo maame me maame o wo me ada na wa hunu so maame ana na ni abre ni nti me pacha no de me ntime nchwe eno odi na batwa wo no me pacha odi na batwa wo no na wo jonso wo ho ma jonso me ho nyina no wanyi maboso me na menyim 2 weeks hey pacha jonso nti me ne no me maame ne me kofie nti me kofie ade chia no na se na me ho eja me no na me se me ko hospital nti me call ya ho health center me call ya no mo say enye pregnancy e show negative me so me hwa me mu a menye me yo bi a menye ma acha 3 days me ho say menye ena me call be poso be bi o mu twa scan me ko twa scan nti me ko twa scan no ba ye clinic no say ampa wonye ma ampa 2 weeks na me say ai samia me ba me kan nti me de we no ba me ko twa scan e ba ye no Minim obi a oka eche no nti ono ano osmo obi so me frɛ me na me so me koye me kwa na oso pa macho ono onim de ba ne mo oye sa na sa na menyem ntafo mpo a de bia me kasa menyem no ofi de agona me di na me si me menyem a me ho sa menyem ena opa macho na eja me so menya ne na anyeme wenti me de che no na ye na ayeti yet on me ko nim say o ye ma chop money sa de no no si onim nti ono bata humaniska onim se oni ono se onim nti ho ma miska
na wedding kan sha ka che me say 87.9 no cha de wo school bi for ho die the wasi die e ho na no cha de na ono assigning loan ama ne headmaster no so call pension into loan ye de teno into ono oniska ense me so me sika me wo me ho me so sata na me ye youth employment ejuma ni bi me cha de me ne no na e kwa ba ti a media school me ne na ye cha de on ti me sika no na ye di ni kakra me ankasa so na me di nka esie me sika kakra wo ho dada enti no me na me di me sika me ko ya me ko besom so me ko hospital me sika na me de den me de ko edu baby Akoma FM na me anyem eko 2 months eko 2 months eno so me ne no ye ho na o say me ne no ye ho na supermarket bi wo dabo aso krom ho bread bi o ye madamfo o text message ohun mi ache o se den na e wa me ne brother ni ntemu a brother no be se ne me se ohun mi ache mama asema meke se kan da me mini me kunu ba be kume wa twe se kan wa me so feel se kan ni simi mini ha sei o ba be kume ena me se nipa no obi sa me se ohun mi ache eno nche sa me ni wo bibi ye nti eno so meje me ho afiri sa apede na odi me bedu e pf dem eba veranda nim nti na madam for sister bi kra twem na sister say achicha ahe enyim da presla o yel nti den na ebe ya ne dem onu pod wan kasa no kra nti meje me ho mpeda me pue me akaka ma tragata na no twa me nan mu na me tofo ma obi a menyima ye kotu mat na moja na me ho o twa wo hwe ho obi be so wo krim wo hwe ho mama asema me kenya sam ketua eja se me ko me fie eno so me ko me fie eno ono aso one brab of yen ye friend Kweku Grace but ne di akasa di Kweku amwe but ne ye di Grace nti ye di Grace na so aso be ma ni din so de din kan ya mate se be ma oba din so be ma din so no Kweku Grace mpoche ayo sa papa no oyonum nyamfo ye class bo ye nkakua charity bonsu menti bonsu charity na de se ye de ayi akua din aso Kweku bonsu so na ye Kweku bonsu Kweku charity Kweku charity mama na asema making papa no so ya fare for pa because oyobi a wohia adwenche bi na wokọ ne nkyɛn a otimi mo wa foto na ade enti me kundi asɛm kwa dan na ɔpa na achọ na ɔba me nkyɛn no ɛna eja mentimi ntwe papa na no nwo fom enti me ye dem me pene so na me sa me ne me kunu kwɔtena aye me ne ne tete hwa afedia me ho a no menyin sɛ pɛn but nyin sɛ we de ha me ɛna me ka kyɛ me kunu sɛ me was kaka kranti onso me so na me fonkɔ regional hospital na me nkwahwɛ sɛ den na ha me because baby a me call antenatal no me call ho mo se omo yɛ ntafo ne nti saa na ɛbɛyɛ me kun si oni sika mia me sika na me de call regional hospital me call omo me yɛ lab na me call scan omo se yɛmpɛ ɛyɛ ntafo but sɛ na ntafo no omo si da me yam no omo hu bi saa da enti me buy no omo se me nhwɛ na manyɛ ejumaden bia because senior position it na omo kra omo suro omo hu bi saada me ba ya me be ka kira me ko me kunu sie me yɛ kwadwofo me mpɛ sɛ me yɛ ejuma enu 2 months na enya 2 months me pa chai enti me be ka kira o se me boa na mama me kra me se nkwala de omo ba ise omo betnase because de ma fem wo me nyinsem wo ase ye futumi tina ho abesi enda me tumi de wo ye no na eya me wanwa ya me nku omo mama asem ya making me ba ka cha me ko se akwadwo na eya me mpese me ye adwuma ntina maka sa asem no me mfini fie na me se nyinsem me nyinsem pen because ma wo ba ko ansa na me ba be sure no enya saa na eye me enti me hu se me hu mfa me ono so se baby a me call antenatal de omo aka no saa na ete hwenya me na ma hyada ena me si okay ena me de me ne no ye tete hwa
Minya 8 months ni mu no na me sisi an metimi awo anytime nti oma me sika kakra na me so me nsoso na me fa ntoto nkwala no omo nuoma because nkwala no omo be wiasa omo be hye ntade ne ade me question me kun si oni sika ena me sika me ba akra me ne me sister panyia ena me ne no ko nkran me ko di edwa fine ena me de ko ye because me catch and say me am di me sika mpo ondi me chi na me nko takrade say me de kwato me nuama onje me ye fo so say ne aye no sister hu me a wo be hwe me obi hu me otimi ka say wo be wu 8 a wo be wu 5 a na me nyim 2 months obi ahu me nyankopon say wa asumdwi mo na me nyim 2 months mo me say na me ye fo ye na me ye fo so atom me nine so me ntimi nya me ho hwe sometimes me na me o say me de me nsa eboa me ho kakra na me mfruma no emu eteme menyem na me bre ebi de ye yanko enti mami o ama me sika no e na me de eja me ami wo me sika ho dada nti me de kodi dwa na me de baaye no na me 9 months after o say me call antenatal na me call ye me call ye no no mo say sanya wo 9 eno wenni mama so sa no omu ho adekode nti me nkwadwo nsombra na omu nya me lab nti me kwadwo nso ye na me nti me ndwo nsompo me kwa no pa be 7 me tina hwa ma ne bo 6 na Johnson number me so menye me obi am ma me Johnson pa enso sa da ho nko ade Johnson ba me num nsuo sa Johnson ba Johnson namba e na omo se sa de a meto ahoma bi na omo de atwe Johnson aba e na me de meto ye na omo twe Johnson ba e nso omo twe Johnson ba ye na omo se protein aba me Johnson na me de ni 4 plus very dangerous nti e was say nde ya omo check nkola no so weight na omo se nkola no omo weight ni eje nti nde ya menko efia kwanta regional hospital na omo ye me say dwun yi nkola no ayaka e na me de me ye den me ne na me kumbe me nti me friend no phone so say onfa me nyoma na ma hyehyɛ me yansa me di me dwa ma hyehyɛ me bibia dadanti onfa na onfembra ɛna ɔde baaye na me ne nu na yɛkɔ efia kwanta yɛkɔdu hɔ na ɔmo se ɔmo efumogi ti hɔ nti ɔmo ntimi ngye yɛn ɛnto hɔ nti yɛnkɔ Esikado hospital ɛhɔ no sɛ hospital kɛseɛ ɛna yɛ de yɛkɔ yɛ mama ade a yɛwɔn wane sɛ me kɔ wura labor ward hɔ no ɔba a awo aka no a ɔkyem ne beti aba aka sɛ obepia so meba na ohumi a na oja echim ye shine na sister ba ko say lady o she assistant yama me pie ya na mete sɛ eba na esu na mo se me mbra inside me ba inside and sister no home o say sister me hu no ho ya ma rehoa ma me ntime nhwe ye wo si nda dwale o si dan wo me funu madam enti waja chima makra ni tia ba beka say me ho ya ne mobo nti me ho mobo e ya no nti ondwe ne ba no kra o ba no me ho na orgin eneja wa wewe nti ya je me to nti ya Fred doctor ne say ade ne ye emergency nti ombra na doctor ne say wa branti adechi a nti adechi na doctor ne ba ya na ye de me we no me lab ne we no omo de che no say sorry o wu ya nka me na maye na o say ya rush me ko operation room na ye mo operation nti ye mo operation no me kunu oba otimi hwe me nim din otimi hwe me nim bondi mpocho wa fa no kwabena ahen imanu kwabena ahen o cha de we fie kuma ekma amedia school ehwa na owo o hwe me nim din no say obe ye ati na miss den you nti me did 3 days so hono na entade na ayede kwa me man me wo no omo soso pain no o weigh 6 point something kakra no na no honam so o weigh 4 point something nti nurses for kwa mo ba omo si nti we da uyem we shi da uyem plus anta sister nti na we fun nti sa omo ba na obia omo soso me ba ni mo ma me fine nti omo nya 3 days no na entade na me de kwa ne enko omo ina me kire me kunu se me to force nyoma bi wo ho me hroya but ache nti onko yimbra na maame ti kodwokrom onko yimbra no na maame enhohro because me ntimi sorry ya ye mo operation but me ankasa me ntimi sorry
nti on famra na maame enhro na on hate me ewa abranka akosi na ema me pacha anka mesi ene wani eden nti no on ka fama na maame on sina on famra na yenya bi ahye nkwala no me kunu koya ba ya o say atade na ode maame si onsi nti ne maame ensi nti na afiance we kwakosi nti aje se adechi a obeto so na ode aba era me si de yo nti yet na me ntimi nsor me yefu no ada me nan so omo ayo operation na ewie nso still yefu no da me nan so me ntimi nsore me bo wa etwe me nti na ma da hwa abo 1 week omo beto me na yeyi omo kwa bat me ntimi nsore ni nti still na me da ho okay nti na aka 2 days na enya 2 weeks doctor na oye mo operation o fan doctor Dodu doctor ne ba ya no say na me dia me kan no mo anye na me ni ma de kodie e na afa dio nurse so mo ina bo so me mu say omo de ntuma e bo me yem but na omo hu ye nti doctor na ode ntuma na ode eden ode bo me yem nti omo de ntuma bo na me hu say me nya ahome kakra nti enkoye ni nti ye hu se me ho aya me fine kaka na omo say sa de omo be yi me e na omo bi sa me kun say wa ka kire me e na me kun say ono ntimi nka nkire me ntaje say omo akasa waka dia kire o mommy na me ni asam kro nti e di asam na okan ye mu bo ne ma ni me pa che yo nko no wa e na nurses no omo ka hye me say time na omo ye me surgery no omo hu say enwoma bi aye complicated. It's a matter of saving me and the children. Inti no omo yi ma wodie ene me follow peer tube ni nyina ena me bisa me kun say inti se gwegu me tobo ha omo yi ma wodie ni nyina ene me follow peer tube ni na ena me bisa me kun say inti o ka che me maame ana o se dabi na sisi ampo me ma ya we ma me nka nche me maame ena ye de ko fie wa ya we say yeyi wa wodie no yeyi wa wodie yeyi ma wodie fallopian tube pachan wo mu se niam bi aye complicated bra omo ye cesarean section no me pachan ti yeyi a wodie na free ho yeyi free ho oh my god to aso enti no ye de ye ko fie nti ye ko fie omo ana ya ba hospital ha abeye we ye ko fie ni mu na me say me ho mbae me santi oma me maame like nanka ono me suggest say na omo kan ye ne de na ye we like utse na react ye me pacha omo kan ye no me su ye e na me bisa me ku say den say wa ma me hu na manfa mi wu mbu enfe wu because me nyi say ye no me ni dia me femu enti na ka me wu ye kra aka me pe wo ma me na te nchen ya na ba cha me sister pain wo sister wo onu kra wan hwe ye obefa wanya yade agya wo sia wo so ne se de aha ya community 7.9 FM a obetimi aba Facebook live ne ekoso wo studio ha say no kwasem sa reho papa areho papa oh my god oh ye koya na ye bai e mani memen ye koya na ye bai ye bema ba ko bro wo ba nyem na wo cream na hwefom bema ba ko bro nti so onu de akofa ba wo ba wakofa no wo maame ene opapa wo no atete no wo matete no sebe egu na kosua kuma mu nsua ma mu kura wuo na mu achie na wakofa se wudi bi sabra ne kasa na no wabo imanu akwabrahin e kasa na wabo ya ba you fe afena mbe bisa mo pocha me na e say na meti o fe se yi na wode be ma hunti mame oba mensu why mensu nyameti ase mensu ensu enya wunua ketewa yi ho woni wo mu nua pani wo mani da so ba ko ne wo ma me ni ho a wo na osi anan e ma rewo nku why mani nku to aso e ma me presla me o ma me and omu yi yen nti na edu se o se ye to nkwala ni din
me ko ka jam say still na oni sika me sika e wono ho no e na me kwada hospital o de ahye me na ne ma me mpo ne 90 Ghana wono ho a e wo so otua won se ne ahumabro nti 90 Ghana o ka chem na ka o ka chem me say na ka me yiska na ma no de akoma ne man but me so me bu ma adwen to so nti man fi no me so member na e wo say ye to omudi nti me sika na ka me de ma me so on fenke di dwa me kun sin na ono abekwa ekodi dwa no ena me di sika na ma no se on fa bi nto net ankola ne bedemu ene omo bed because nyoma na meto wakra ma nto sa nyoma na me yes na ka ono ampo bed obeto because nyoma bebre ho am yansa me di sika to so me kunu anye ena me di me sika man so on fenke di dwa sa nya be yo mbetimi ato nkola ne di ena ende ye tu akukwa ne ade na ye me sika me no wa wo ntafo anka wo beto akukwa ama me no me kunu anye bi me sika na de to ye ti makwa wo so me yi ma wo de wo se wo a wunti oba besia fefefe te se me makwa wo so bura wo buru minti wo buru minti wo twa me hwe wo kremetri wo nti yi ma wo de enko oba yi ba ye nka so ne soro because of the wo de aye no kwabra he we ya bema ben Emmanuel ahene we ya bema ben e mema mo broma mani na wu mu ho oba penfo ahode ben oba wonyim mpo ahode ben no wo na wonyim wo bonsam nkan bi da ma nkan kire to aso ana mama me de ye tu nkola ne jin wie ye ende ye wo ho me mama aduane o ye bra mi na me ma me na ni sika me ku ma me sika na afa de me ma wo fofo ntimi enkwa bank se me kwa ekoyi me sika not knowing that means me enkwa bank ni na me ku ni sign me signature de kwaji me sika me so ya bonsam amosi be boa me bi nti me hu ye na me bi sa na o ka cha me se owie school no owie pole no oni bank fo bi ye adwuma na sa bank fo no mo kire ni ho se ne o mo se sign obi signature o mo to be sign obi signature enu ntia ana me see okay so dia na me nimpo se otaaji bebre da me di hu ye ne ye da okoyi sika ne baaye ana o say wakwekoyi mi ote se ye sika aba ena wakwekoyi no e bi ato credit wa to slippers me ye me sika no anka se me top here water na sa ice cream pan fam do na nkai ni nie e hye me bottom me fa me nie hu me sika no but me ye den en fa me hu se ne ukoka e don to kwa beba me so ye mo operation che ye me mpese e be ye complicated biomenti e wo se me tu ma adwuni ena me ne me ku wo ha mkwala no munya 1 year eno mu no na ye contract na abawie ye nti ye sika no muti bi sie ye ena sika ne baaye no na nkwala na enye 1 year eho na me ko se kwaba na ye te no ne ho nto no na ni atutu akwaba nti opese ye kwate atakrade ena msi yo enye ya asem papa nti ye besinde ye akọ o se han edan so ye kwa kwatena mu no edan no ni nua baako wo friend Aaron odinada fu ko bi aba betinemu nti ye ntimi nkoho na dan na bi de ho e wo se oyemu yie ana mbisa ne se nti obenya sika wo he asa ka chem se me e switch to scan me fe mbo na bosia sika na aka sika oje wo mho na aka 20 cedis na ye 1000 cedis ana oje ye se me fe mbo na bosia na obetua ama me ana msi yo ana me sika na ma no odi bi kwato TNJ oto cement na oye trapdoor si edan na no me wo hwa no sanso be ka eche me se windows no e wo se ye sieve eyi wo ho na sika na oje wo me ho no asa nti me ma no 200 cedis na o se me sanso koyi isu sika no 200 cedis edema no e na ode koye sa sika na o sanso ji sika ye da na ye tu akono so me hwa na oje sika ode kwa fa aka e na ye de park enuoma ina ono foka no kwente me ne me nkwalai eka me handbag bi ona yen ya foka ne ye den ya tua no me ne ete kwa aba no do eda nyame anim na me kune oboa me wonwama nyama bi ne ye ho ebi te say oh wo dwale nkwala no nkwala edua ne me nso me ye ma oye ma me sometimes so hwena sam ahyase no no osake me ma me wie ye no nti na ono ana osi
ye nneoma osi kodu baby no na me am ka chen say onjai because na me hwa ya medin nti me ana me ye ma ade nti ye kodu efie kuma no anaje na yedi nka kwotena ye kodu no ka chen me say ya be bodu ha sisi ano onkodi midwa ma me bia because yete kwa aba no ono abe ma ono ana okodwa instead of so be ma me miss kanam de kodi dwa no onye ono abe koni dwa na we kodi ni dwa nti e beta no sisi adem ya na meye me bibia on so nkwala ni mu meye ma de me ame ye na me so ye ho me ana meye ma de nti no kra ha me ina ya de tete ho nti ye tete wa na me kubeka che me say okwa akwaje bosia ena me say bosia wo de ya dai eno de emfa me ho okwa akwaje bosia ena me say Mr. Hin wonim say sisia ha na ya ba me ye adwuma biem ena wa also ye the headmaster loan to enso okwa akwaje bosia no be si na etua ena nkwalai omo ye nkwala omo di omo start say omo di ye aduane ye de akasa wuti bia ma omo adi nti kwala isi ebesi nde ahye omo pampers to so mo yare a o se no de emfa me o ka cha mama ya we no wan ka nche me say o siki me permission eja enya me so me sika na adwuma o ye so enya me na me pay man no nti e wo say me tu madwin no okwaji sika no ba ye na ni week no ka cha me say maame bia otena ne nchen wa broko senior high school maame no side on pese nkwala ne nti maame na sa yetu nkwala ne maame ne bae no hu say yet single room teachers quarters no ka say aha yeti de on pe nti obema ye free ho nti yakwatina anaji ne mu na maame ne ya we say ya beti anaji maame na adwe ye say da shoti kwaba ena maame me kuka chance maame na amahe apartment say yankwatina nti no opese yakoho ena miss day yo ena mene no ina yetu ko mekunu kwa aba no se aunt na obi no metina takradio because ada so chade o kwa aba onti oti kwa aba weekends na wa takrade ena mami asema mi ke yakwatina ho no one weekend oba no obeka chem say me hu oba panyin no o se ne dressing na tete ni ntade aso asai enti menka cho say tobi bre no ena miss day yo inti enu na make a chance and cry out the brem me ye mo hyehye me because o ya abaiwa ont me fa no ho nto so na wonim say sisi aso me ni ska ho inti na ka me sika wa bo satam na wa bo mbosi ama me sika na edu 1700 wo sika ba ma na jeje pa chai okay wo ke ka bo mo na 1700 satam na school fees na waje wam ho na nka ho okay me pa chai ena me ka say sadia me sika na waje wam ho no me mo 500 cedis because me foka na me mfa bi nko toton nwa me konso a e wo se me to nwa bi so a e be kan because e bi obehia school bag na ade me kon se on ma me ska bia na ame me ba no ni papa ana me se me ne wo ti he pepe ni kaki mo so omo wa papa enso enya nwa me na wo nko a wo ye ma omo ana me ba no oni me nchen sometimes holidays na wa ba me nchen mama kasa ni nje mpo abra me ne meku ne te kwa ma me ba no ma kwan ba me nchen na no so ne pants od ba me ni anje ho me de mia me sika ekwato pints ni ntade ma me be ya meku ne me ya ka 1 week esun ye me so me kwato singlet any boxers bra me kuna hansa me kuna ne me kasa wa bra wono so wo ma ne bi obabi ana wukru no oni babia me pacha me ne mbani ani 87.9 Kumasi esi okasa de chem na me so me pa na chawa not know dem me kuna friend ma me ne papa ka che o mo say me twabu ama ne say on fe ma me na mfa nkototo ne o mama memba ema ma me no ne de enya agro phone no so me pa cha ma me ne de o friend me Akos ako na wo na ye twabu ama wukunde on fe mo na fa kwahwe wo ba na wo ba no ya wo ba na da yo wukun ne ba wo ba nye wukun ne ba onye nhede wukun ba mo skada fa kwahwe wo ba ana me si mommy enya me kun sika na meje efisa me kun ame ne timpo on kan che surprise ji wan sidi mpo na nde foto adeda eya me na me ma me kun sika na ne ma me mo friend so hia sika kwa me kun dada me ji me sika wo me ho se ne ma me yare serious pa no hia sika na mama ne sika no de ama ne ma me nse enya ono ne sika e na me meje eya mia me sika e wo no ho na me se o ma mmubi na me fo nto ne o ma efe nkoma me ba no
me ko catch am say na danfo madam ye friend Alice na agigi loan na manuku na nuku na atete no madam Alice no we nya kompo sister na aye tatantanti e wo say me so me yasa ana am say me pa cho me nyasa me ti me person sister no na yere enya me a me ya na yere no ya tantantan pa cha sister no say dienti if you say sister no one nuku sister no gigi loan ma nuku no enti wo so gigi loan ma pa cha ai nti wa ono agimisika ono agimisika e hu hia say maybe sa no ana me say me na wo ti a wo be ka hwe nche me mbisa ana me ni so chia sa ukuta ska wo nsem enti na me nka sefani na ama me emu bi na meje na me de ato enwama Akoma me ba no me pacha na pipi musu ni kake o montade so eni bebre eni asese ya mo montafo me pacha ai nti e from say pipi penyin no na ye twa ne shot aye ni pipi pipi ni kaki pacha ai yo yankwe mami me pacha yankwe eno na ebeda ntokwa e wo me ni me kunu ene ma sentem me kunu tu fifie baby okoye mi bisa na osi okọ akọpe baby obetire obenya na asomdwe onse on na menche na me se on ka text message so na me ne text side abra we tu efifie no oga chem say ya na yere ne me na me edan ne nnuama na me pe nti me nware edan ne nnuama no okọ 87.9 Kumasi eno no mami na yeti ne fie na me se okọtena ne nche no me dey asem no tu n'enu na maame no me kunu kasa ya na me kunu ebaaye na ye dey yetete ho a nti coronavirus nim na me sister panyin ya side me ba Filipina embra ne nchen ba panyin me pa chan wo friend Filipina ombra ne nchen na me see yo mate nti ya said in so go fefere Filipina ne papa de Philippines so de net on ne ho Inti Filipina me ba chan 87.9 Kumasi nti o de mo be kuye na Filipina tu dia mo bomre wa mo betimi abo nti no me sister friend me ka sa chere me no na ye wia enwumbre me kun Lebanon na me hu se one me ba Filipina na enam and I'm say Mr. Ahin woni pina ba na o say nse ya betina ha on ba ye nchen nti ombra yanko na ye hu die nti a wo ba ye ka se yi no wa ba wan ene ayese da ha ma kira da ha me pa cha yo nti me ba no bedu ye no mu no ena me kunu edan ya ba na so ne na aba no me ti aduane ma akola na me ku di atre konunum ena me say me say den say me ti aduane ma akola we yesa o say o hye say me de na ma hye aduane na ase a enti me ba no so ho sa na aduane no ondi wo ma akra na aduane a o di atre benu nu me pa cha ai akra no oni aduane we wa bra onwena me ba no kro no no ye tie the meat ye de ono so on pe meat me pa cha ai enti ye the meat kra na ye de me kuno on pene so sa akra ni bedi di awe na me pa cha ai na ba no ma no wo ba pani ni bedi di awe na me pa cha ai ma akra ni nwe na me pa cha ai enu ma ni ye didi e prekwen una wo kwa ware nso wo ne netina no wan kan chensa wo ba me pa cha ya we me ja ha no me pharmacy me nsie because me ba Filipina no enye onu aka me wie JHS me scholarship e kwa betu enti no ono de odem akoma so enti me uhumia ma wa ya we se me wo ba me ba no me true no na me de ko senior high school enti oya me ba me pa na asem enti me fe mbesi o che bi ko hu a wa bekese bibi nie enti me ma fancy no oya we na Filipina ne papa na so baby na me ni na ya try de Filipina ne papa so e try de o ho enti ono anga sa oya we se me wo ba enti me share na me ni nje ho enti me sister e friend me say o ka sa o ba be fa pino no wa ba kwa ba pina ni wana me say o pina wo me nchen wo takrade no se enti o be kwa na me say sa de a onsi ho no o me fa do nko e na o de ne koye me sa de no koye ma me na yeti ne fia ye anti hega boni o ka share me say me ni suban me ma me anti ti me yie eni say me kuna akofa me ba ma pa me ba ne say onko e na me say mami enti sa because minim dia me ba ne ba ho a
na offer me wo me kunu nsa no but maame no se na me kunu te woni me kunu just one day ya asema me ka woni ho bie ne ho amma me wo be gi atom da nti me kunu oye bibia aya me mpese meka achiro obia mpacha ai nti maame no kaya okanya na me fa me ti ma no nti okasa me maame antete me ye no na asam ni eya meja nti mpesa maame no hu me ku ne suban te na so maame ka asam sister on be fa akwara ne nko no ena me sister ye bia o san abaye ho ekra so kwa ba ena me ka sister o ba fa Filipina bramiu ena me sister so see you nti se omu wie ye na okwa na ode ne ko na me sister de Filipina baye me sister de Filipina baye yet 2 bedroom nti edan ba ko no Filipina ane he anda nti okada next room and I saw a farmer because and to na the idea. Me saw a farmer not know that me name you couldn't name me. Me I called and me couldn't sorry I called them fan no. I did not want to marry me, but enemy na nenima ahun. Say and no ya tete and no de tete wo ba no. Me pacha okay. Nti e free one dey na CBM. Me pacha enu nti no. Osan so koye complain Emma. Nkrofo ye ni omo share wo. Mr. Henry ne yere say me baba me chana me say ono se me fa me ba no nkwa me makwa akofa ne ba na ba Akoma ena me mama no frame na ka me nka asam de ewo mu but me sha me ku sha debi me nya asam a me nya dasine bia ena me ka sani asam ne setie bia me de che mama me ku ntu ho mu ena mama no so ho na obisa me ku ni se asa wo be ka che wan ka ne sa na sei na we eka eya ne kre e wana me ku ni se ai eya no kre na mama se incident na wo da ne asam no and ye me ku din nam na numa na maame me kunu nso maame so maame ka chem say Priscilla show wo ye wo wukunu ho na de bi wo benya asem a wuku se na nsu ban tito bia enje wo die ndi and am say maame matema mia me ni me kunu nti me ne ye bibia so na ma ye ahye and am Mrs. Tabafa me be koi nti on the 18th of August 2021 area na me ho fa me ne me nkwala e wo face me ho fa me say Wednesday me ho fa me mama me mba na anko school na me ne me nkwala e wo fie e na me ko text message e wo messenger bi sa me say me ne nkwala ne yedidi ana na me say nkwala ndi omo edidi but me ndidi bi reason I mean ndidi ni say me be yare ye e na me call baby a me wo ye no me call ye no mo si o na ke o say omo ma me send ekwan me fa so edidi nam se omo anka chem mami ya me nam 2 months me nkwa toilet da intimate ejame eno ono anka sa yo di mete pempem ban nti me ntime kra me yam ho hia enya ye adosa akwo ye na ye yi wa wode ni na chi no ma bo me pa obo me bru biem enya yize first ye mo pressure first ye odo wo me no say o fi kwa me abanti me nsi fufuo ma no nti music na nkwala na ada me ye nkwan bibia me bebe si fo no omunya na obi ase aunt na ho nti me de pay hye me nkwala na omafonfo nti na mu hu omusan pay so kakra so ne mu yedu kakra pay hye kakra da me na so na me de me nsa ba ku esi fufuo no manya bo so me say mpacha no omunya 2 years kwa 3 years ena omo 2 years kwa 3 years no mo hyehye wa chiri me pacha omo si omo nsi wo mo nsi apa ba bi 2 years ni me pacha na baby a me si fufo ntontom wo ho nti me so na me mpese ntontom ba keke o da bi na 2 ne 3 dia no ade enkura borobo 2 3 ba ko hye wa chi ba ko me pacha me dro omo sa ma na akom ho nti na me ya me hu nse ye adwuma enti pen hye me chi na kakrada me na so na me de me nsa ba ko esi fufo enti Mercy fo ba ko wo fie ba ko no wo friend Mustafa oya meku na adanfo na Mustafa say mami so omo na yensi fufuo no na me so da bi mi amaye no so mami so omo na ye fie hon so sewing center ho nti brother bi wo ho omo na o ka che me say oh Priscilla mani so omo me kranya me nwie me target a anka ma bible so omo wusi fufuo na me hyew na brother so me mami wo fufuo no meku ni bedi fufuo ni wie ya enumbre o ka che me say penny bi wo fie ho aka chance brother ne me chempna brother ne ba oboso so me ba ne mu nti brother ne me chempna mama asem ya me ken me ku de sekan simeminim say me nka me ngintum say an brother ne ya me mpra ansa na we jame no wa pam na ma akọ me fe na me say brother ya me mpra incident na wo say me gi sa tum
and the anya easy wo fie ho me pacha an enti yen hwe se die na asia wo de be ma na bahasa me pacha yo 18th of August no mu no 2021 no ena me ku tesim se me didi na me se da be nkwala no na omo adidi na obi sam se denti ena me si o me de banku a che ban na ma ye banku no ye nwumbre no ye be ye banku ni nkruma ma ye nkruma for na awienti me twan so no akakra ma wa pon na ma ka banku ni se na ebe ya me so me den me timi adi because me yes me digestion we ni slow nti anapament me ndi aduane emu ye du na nwumbre so ma se di aduane emu ye duru ni nti mpase me ka na awie ni mu ho na ma adi because me de banku na abo 3 months grind me kon so Akoma FM and I say I and say who be na me di ono e bi sam ya me se me ndi ye sa na sisi a me ma me ne me nuanom be hu me a me ka sa me ndi ye na omo aka say onhwe me me say me say asem ya me ken enya asembo ne a e wo say wo dwen kosa krase ne ba me ne wa ba krom a wo ba ye de kromfo ye and me say me say asem ya me ken de wan na e wo say e de sa we ba ma ba ba tu wo fie ampala so mi angasa me hu family nti me nya me hu ye me we kaka me ya ma de kakra na ma da akonnwom kakra ense ma de nukum nti me ko wan post school kra no fi school by na me da ye sofa ba kom wo ye hall ho oba ya me ku be tam so me mene ode me ti bo ban ode me ti bo ban me say jai me mu me twene se ye nti sa time na me ko hu ina titi na se na odu so nti na me ko hu ina titi nti o mi a me ko me fi ne fie nko me ye besi a ono odo wale me oya by force do wale oni me a wonton wale me e na me se wo suba we nti ana wo pa ma cho se wo pese okoya me ho ade na me mpese me ye no enya mami a anka me sa wale we anka me nji into because me nim se unni suban e na o se oni suban nti me fi ne fie mu nko e na me se yo odi amati na me hu o moja me ko she wo shuru se me dware bro wo na ma hu odu ti bo board den mu na me pa cha ma no paye na me ko hu su moja na me hanso etitin ye nti na eho su wo moja nti me share wi na me dware na me hu se sa time na me nkwala na ada na me hu se pipi ne kaki o mo asori bas kaki adwonso na me from ina ba washroom ho e na me dware o wi na o mu di kan no me so me dware na me be pie e wa na me ku be bie edwaye na no to ho me hu same na o twe me say me fa me hu nakedness me fe mpie mfiri ne fie nko e na me say wo de me panacho onya abotre me dwale wi a me ameko dabi ame ababesia no ya me a o de o twen na ame me gwale wi ansa no mako na ame de ohum de me ye besia na me nyankofo besiafo no wo no nti me ye besia menwo yey it's asem ne ye me ya me man ka cho sa no me pa chai wasu wu ta wu ya oba wu okay it's no wasu wu sa wu ya oba ai ku besiafo na wa bonti omo wo no nti sa me ya oba me so me wo me pa cha ai me pa cha ai it's am asem ne ye me say me sai am na we mo famenti ena akoba ne sa na sende elka cha me de ame me ye besia ni me kwa wa me ne sa me ntime wo enti sa wo ji de se me ye besia me kwa wo dia onti se me me wo no wo so wo da ena me ka sa asam ne che no de sa che na so ka sa che me pa cha o ka sa asam ne che me so me ka sa asam ne me de che no ena o twe me na metime gi me ho ya 20 metime eje me nsa firi se me de me lock edwa na me dwale ye ti me dware wi me ko share bedroom ma san kola na ewe me se me trasa me sra na me ko pia me to mpa no so o mia me ko mami o mia me ko out the stand ama my femi hwe me eba me wo me nai me ba pay and o ka de papa to na de papa to be yi de se free me mene we has ya ba ye o see that is stop you are killing mommy na mami me ku no on ne me mba nti ne ye kra ni na ne se me ba especially pain me wo pain no ho ya fe also kwa na kaka ni yetuntum enti da kra chicha ba ko ni di agro say esi na wo ne presa mo ba no ho ya fe say we de pain di kwahwehwe me obotum aya nde pain on ya oba agro de so me ku no ene me ya da wa ka chem say onu po pain ya ne ba entafo no teacher ni me bia na ne ka say pain ya ne ba kaka na ya ne ba 87.9 Kumasi enti me ba pain ne dia me ku ni nhia kra penny ya ne ba
kakra ya ne ba na panyin na me pa cha ai when I saw your teacher ni o ye teacher ni pa okosia bi we okosia ne we epa wo educated into minim baby okosia center for me pa cha o degree in market wa ye market ni da ansa na oba be ye education ena kakra timi ye be ma foforo ba na asemo mami masem dia ya asem ena osa came say me feed them home mpoi nti me poi ni mu no na efie home no sister ba ko me ne ye for friend sister efe Sata no no de oni around but na se na ho na se friend fe na woni around ye pedie si ye me pa che yo me de asam ne call police station police for na ka chem say e ya aware mu asem nti omo friend me kuna ne papa e ma se be ma na nsam ma se be ma ne ka ma police ni be sia ne bu fuye nti wo friend inspector Eunice ne bu fuye e na ka chem ono kra no ma lole first me nko be bia me ma me mu wo ba che yo me kwa baby a me ma me mo wo na asam no baby a ye de be ko bia me friend dasi no obedi me dasi because me ko ho na me ntine me ntesio inte ebe me no ma na ma apu because me kon ja me ya me say na akesi so nti me ya kakra metime bia ma no kakra bi se na ebe ya ntesio no engina me num ena Eunice o ma me sika ma me de ya de me de foka na me kai say me sister me di na chi direct wa wo akra me ma me aba nche ti me koye class wo kra obi en ho police ni so ma me 30 cities and me friend me sister na me di na chi no and o say ni me sika ni bi o de ka mo na me de foka akwe onu echi no die mami aho be hyehyɛ me ma me ne me sisters enya agro enti me kuna na asia no ho de onye no kwotwa ntro de kyerɛ da bo ase tufo hene sɛ onne ne yere ti onim de asi okwa adwuma ba ya na yiri ni ho enti tufo me jan kwala na ho na me ni ho nti tufo hin fra me no mbisa me nti asɛm ne na akɔwie tufo hin anim ye kɔye omo ka asɛm a tufo hin mu anim da bo ase mpanufo ahemfie mpanufo anim me ko didi me ma me atem ema tufo hin ma opa me ma me acho ena mo senti me ware anasa me ware na me si o me kunu enya sa ase no si anka me na tia me ni nje ya ware enti me ware oba ware me pa cha me sa na me kaye ena mo si sadia me kunu na tie ne yi wa wode se wo bonse brazia se why na mefa to onu wa na wasefa ena yes sadia be ma ne nhwe na me nko oba onye ne ma me ne Itu sign and would you my son and uncle because me catch me could say me feel what me buy no na me home family and pass me home family into Mrs. says no mo to turn draw me into me person me ba to fo hine ho me pa cha me see mo sign ko ware me pa cha wo ankasa wuji tu mo so bese akwa ware me pa cha ye fancy ye bese ato aso na ye ntie be ma no so anu mu asam kakra bra ye ne di nkomo no ye ntie kakra me ye sign Priscilla emeto aso nti no tie be ma no so anu mu asam kakra ma me Nshuni Kimano Kobna Ahi Ahana me teacher ni by profession. Nyanga sa me fita kadi but ejuma di me copy da boasi. It was me call as a regular teacher but me call na first na wa ba ho no youth employment teacher I was school one way or the other no we came together na me kan no e bae but me be shan me krum e one na oyesa e mana otuti kwan be 2 weeks no mai under any control na family no into control no for me en kanasem enuanum en kanasem omo ye mba omo nuanum no e ye mba omo nyina wo tu ono so oba badida with somebody and I mean so me wo na me so me call a fan and Nsem buy Nsem buy ni moral character no was different from mine because na the man no me na nsonsonie kakra eden ewo attachment ya cheni eden enye juma nti me trying to correct her no obia obey bibi obeko outside onu obi bekasa cheni pakunu anyhow. No, my assistant head in school one. They will bring the complaint to me in trying to correct her and to cover back. I hope you understand. Hey, when you to my small son called Jibim Brown, I know you be because someone here to me home street, the parents or one. No, I call no idea with Jack, maybe no didn't come over, baby, or banana me son, a bayan to I neglected all of it. In the nutshell, I was trying to correct her, remold her, reshape her into
somebody better. Me no me day. Me pay. I'll compare to and from there, people started a running friend looking at how sober I am. She's not somebody meet me in a but although I took her with time, in the environment of finding itself in a money year that was from additional to do our environment be more. The money to have some behavior to free the environment, a better environment or changes. So I give her the benefit of the doubt, say with time, with prayers, with counseling and teaching things, that's by obeying a good guy. Nsem, I went forward, did all the necessary things I had to do to perform it, then we went for me manner or more about. I decided I didn't want my kids to grow up in the village. Into a moment, Saturday, you feel Saturday. A moment, any Kayambra Saturday, Namini Juma, or that was one of the child, and so I was going and coming. Naming said that I to do Wednesday, Namaba, then I'll go back on Thursday, Namaba weekend. So, Ocean Kalani Kaka, every time I also paid money. I use my kids as a bait. My admission, I'm a member now. I told them to me a teacher. Nobody admits me banner, more family now, which I found a school, or a of Mammy, so what is also either Giant Praise Chapel International, Reverend Bernard Asari, or Sophocles Power school be over me area. So, of Mammy, medical superintendent, or software city, or Timothy, and or Jim in Manu, and or Ma, just like so. Ejuma school. So my kids were schooling there, and we live in a nice place. I'll give her money. I'll give her money. She will go to town, buy all the necessary stuff. Even here within the mountain, even the man of correctional, the church. Virtually, she was keeping all my money. And I made pay a fuel. I made the good come. And if I may you, the Dinkaini have the money in the heavy hour place fire because Nico and no one catch and say, so person was so you our man. Handle your money to your wife so that or what is coming, son, or don't it can I be? Asa, oh, how I did she was handling. Let me turn your man, sir. Lights now, a change colors living as a part-time business. And yes, I was them this kind of money. She was keeping this money for me. So along the way, I said, so years, man, I got to know, say, she was having conversations and chats with guys. I don't know what dirty pain. The boy said, I mean, yes, say, Michelle, or Charlie say, this guy, I'm in a dirty pain. This guy, I'm in a dirty pain. In the back room, I saw once in a while, you know, a friend, I'm not such a man that I say, we never need it. We now, we know that. If let me move to our friend, then I'll pick the number at her blind side. No, my friend. If you decide as a number where one I saw Madame to be, she said, I'm okay, Major Man, my chief. Then I will call the friend and be separate. No, that guy, no, what you did done. Then our cousin said, oh, and you wife now, a friend, the button will be sana. A bayan to and only our Arabian to call. And I'm a cousin, only smart to a certain level. So when we say domestic violence, yeah, or mudima ma. So she can use that. That is the only tool on one. Over to use against me, the wafa. She's trying to use it. Oh, and you're cool. My answer, no. We first ask husband and wife, well, a hamba. Or move, but you can ask her, say, look at your question on show one blister and one scar, and about to providing medical where I check them about money, they are called to manipulate. They just rhetorically, you can say on show scar about one and say, means about one who I say, Nina, made the man. She won't be able to provide because I could be agree, or maybe she can't. Into you say, a true or can or no sympathy from people. So she has where from. No. She money brother. Money brother. Young hospital da. Could you your balcony about to see I tell do stuff there. And dancing. That was the first instance. Obama, no sure a guy in the minute or no day. No need person number, person or friend, and no need to call him so keep our wife. Don't just need child. And then you teacher, my degree name, so I thought to say, oh, you being my wife, and you everything job. And she's very good. I am back to I to me if you see ma. I don't know, make company.
don't know, I thought to say, or a very brilliant, in a school, in a degree program, this and me, I'm so bad, main powers and mentor, me, I'm the school. I could try to perform then I enrolled here on a distance program at the University of Education Unit at the Center of Fujai. At the man say on starting school. Or starting school, you are telling us, look with Mamabano on Radiani, on Papa on every. Can you imagine? You look to my audio. I mean, probably numbers you can call them and ask them how I know you see. I wash a baby born, no money, baby, 2 years, and me, man, me just a bank by a senior. So I'm going to buy. And upon one of the sorry to see me, Jeremy, not tree. When you miss the camel, and answer my fucker will be a teacher for so long a time. I'm not complaining. Because my parents told me, say, women are our helpers, they are not our slaves. So I was doing everything helping her. And she took advantage, insulting me, misbehaving, or call us a advice. I won't say no about it. I don't know them, I made them in some of the show, us having a dining table is now a baby. Make up in the roof. Yes. So it got to a time, my minor child or a counselor. So I reported her to the woman and said, this is what your staff, no, I can't send it back. This is what your staff and your daughter is doing. So she should talk to her. Man, can you imagine them? I'm making medical superintendents are almost so many companies. I can't even look the woman in her feet. She insulted this woman and walked out of the woman and left. Yes, and so she insulted everybody one after the other. Even my own sister auditor quiet team she or we out to be seen or dance training, about dance or doing music. Yes, insulting my parents, my family, everything. In Chaswell. And a handy bar, a handy bar, your food bar, and them. So, what that plan, then I noticed again, say, another person who has come into the frame. Because my name Mama, my friend, no, of course. So I started monitoring her. And I said, this one, I said, we are called. So I tapped her phone. What's up? Yeah, your phone is phone me phone. So I saw her. She was chatting with another guy, and I'm a picky guy, no, a number. My friend, my son, and later a guy in me said, "Oh, no, no, she shouldn't." Let me say, "You shouldn't person." I say, "I'm in a person in Casapana, or cause the disturbance is our new relationship, no, our plan." And I say, asking how. And I say, "Just like an ex, or no, center. A person worried person, and you could have married person a long time ago, no, one worrying and a mother worrying." Fine, or a policeman or a every day my wife has been calling her, sending her text messages. I'm on no girlfriend that only 10 some messages on the phone again. My wife and Casapana. So when I came home, I confronted her and it was her broke loose. This girl got angry. So when I said, "Many could be common, I will buy a so listen. Something where I have acquired, I want to down for you to be in a marriage once your legs are somewhere. So I reported the case to my parents. Now, your call, girl, no negligence fee. Before that, my family and her family, your casa, now, so why were you doing that? I say, the money so didn't say me boom, so she wanted to report you to somebody. And I say, so who can a mother do? What you all, this is a week more class to show. There are people who know around, you have their contact. Why don't you call them and tell them, okay, and then there's a police phone, we'll report to the man. There are police stations in Takrady. Why don't you report him, but call your ex-boyfriend in Accra and report your husband? And all of this, then she was sitting there, or a sorrow nearby, or yes, sir. So my parents said, no, Sadia, you did go our age and walk up. Then the family started begging, say, a patch on you be then we agreed and we brought her back. Aha Akoma 87.9 FM Emmanuel Kwabena Ahen ena wote ne ka no na kyese wono ne kasa yemu nyina ya ade mienu wo ba no nim se enei so wokoba bi no kasa wo bro no ne ade a ye begina na chi because eno no abuse or abuse your ba no nti no okwa woka but omoko oba ne be ma no omoko emo tete wo montade aha nti emisa ba ne se kwotwa be na wone ho a kire se oboro no eno no your ba ne side de to so mienu ono nso de no enso ne se wo ba ne yedwamanfo de wo kan kosia no se wo ba ne yedwamanfo
but the ex boyfriends or da so ni omo communicate or da so ni omo di nkomo wo ye masem to try so be modi no or try so be ye ni ye wo ye ni ye na siuti ono ankasa abejafo de ba ye beto aso ye be hunu dia adekode pese hu adekode potentia wo ba yi e de ne ba ye no kore sanye bia no woni ne kunu yitie yi na wasan ne ex for twempena omo flirty and I said because Berman the obeka bia na no one omo di nkomo ntem so no so problem and also ewo ho eno no tie beba ne afa ya ba be hwe oba no said the Berman yi kan eye no kore na afa di ntia o de Berman no eba ha no eno ne ba bia ye ba be gina so ni titu dia na wodwere fa ho eduru wa na won so wo de etumi aba na efri na no dwoada yenko ye project no eso na afa yensan emra emeto aso fidua yi emo efi na no dwoada na yene ya brantie ya wanya cancer ewo ne kidney mu ma menya akọ ene ne kunu Francis ekua papa ekoye G hospital ho na ya shaase ye no komfa no che no nse ye se ya anye ne ntentemo a ehu cancer atonsunu mu de nche se ehu nti se ye ne ntentem nti na no pay ya start evangelist de omukọ ye de ekosi ye nyina abetuja na no dwoada no aye fiti ase no na ye kase ye koso aye no na watwi nyina sase ye nkotete adromra ni nyina ne hahan na baby a wo bia no e ma obufu yen nua ba ma no ene ye de no atoso yi ono ne daso no na se mu a mo hwe na no dwoada wo enye ne ne ye fiti ase de bia ne e na wo hwe ye ne a se wo hwe sade wo woro ne ho no na ni nipadua nim esi aya na che se na medwendwene ade bi ho se enipa shebre etimi sesa anytime oba ni wokunu enipa shebre etimi sesa mami mo wait yawa because sebra na me reading news me ya reporter no ye frɛ ye se accident bi esi ewo dominance kwan no so nti ye dimreka me ne debra ye dimreka ne yakoye yakoya na womo matwa washi asabra ne yede womo maprepre ne nyina ba konfa no che ena womo anu womo behwe bie no dru no se hwe ba kokora nsa ete nti nsa no ene yesie o matutu fom asie enti wana debra ne doctor ne bi tin komo ewo konfa no che ne yesisi ye tu nsa no a yempe ice block yemfa ice block ntwadi yemfa sanishem na yemfa mra na beba na sensa no se ninti se bibi nya dia umetimi so although want to mean fa nya dwuma but nensa no umetimi amana ya awo ampa yetu nsa no ene ye de call konfa no che so ye kono de na mebisa me hono se enipa no free ni kurom ebe kumase no na ne nsa ye mienu kano okodi ni dwa ebetena ka mu na ne nsa ye mienu eso so ne ememu ode nsa na yi sika ma driver ni ode nsa ne kura ne phone o tika ni na omie mia na so from kajetia wa nuru ni kurom wada ne nsesene na no pa no kura se wo dware ode ne nsa no de so sapo e na ode semina fa so e na ode dware ye e na obesra so ka ho ne nsa ne mienu nyina e na ye adwuma wo free fie ba masi se ko fie no ode nsesini wa ye disabled ode nsesini e na wode eko shebre wo bi ni ma de chie mu nsem wo bi situation to miss sa within a twinkle of an eye enti no ye ka akwa akosise ye nua ba men enye say na no woti baby ya dia na bedroom and the sister be from UK member no and no say mako afa ni mako akosho na abranten minimum no na oye taxi driver e wo race course na see ya na sister niko say na wiasete abranten na say oye nipadindi a one penny once mo wo de family number man na men kai no
minim sese nko ye nipa boni aka sister ne beka Nko beka. Brantie we nyame na tua ne ka na so wose no ye nipa dindi nipa won pe ne wasem na sem sei ato no ma ko fa ne number ma me na se onya aha onya ma ko onya feze na oba ha na aka yete ye se nipa bi ha oba ma omo ba ya na ya hun se ma jakalo lo metu nyi yo fra no pa no nsia ko si enyumre no nsia minim donko amejefo beba makoma si you makoma si na otonum na no wo kirikiri ma wo se efri anopa no nsia ekosi enyumre no nsia no nim donko a wo jefo no beba na wo be kirikiri se obi ho wo pie no no a hya na tade ba wo se ba wo within short time they know what me ya na ebeti ni asesa untumi ebeti ma asesa o ma de bia me ka se ye ba ma se ko se obi bia last na wo ka odo ho asem na obi bia ni ho betimi amma wa bra wono obi bia na because bra onno wunni tema you can give etubon se ye ken se obi ti bebi na kuma prim ono so e ka se oni trim o e go fosika na omjeje quickly you have to know say sankofo ni nyina no ono no nya de se owo sa oni akoma pa oni akoma pa ntide mo ken but ana person ni panti ase se se de ato ye nia debra on se de ato no Francis ene akwanya akona oba no kunu na da ho no omo nyina so nya se omo nyina so yare oh nti se ye kan se na so wan hwe obeka se but ma de bia na me de kan se ma de ato obi pen bi betimi ato na da ben na wo beto okay de ato obi wiase bia no ebetimi ato eya na nye easy ye ne ankasa bedwafo no se ye betna ha na ya be ye appeal eya na nye easy emfa maye eye vim ene ye de ye ene na medwe ho se ababa wa we nku a se ne yiri enko na ba ya ke besa ka mani akuya de ye be ka che se sa na enru wo se ye be ma edru e be frɛ yetimi ye bebre se be ma no nko aso na ba ya ke na omo ba ni mienu na ye bisa ya wo mo se oba ni wo kunu mu wo ma se wo sinsia first born oba ani okunu ayare wo mo wo mensia first born no so yare dadam ebesidan na wahwe nipa mienu we yanim na waka kire omo se omonko enye possible eko omo de omuko yankom de areho bewu because omo ni da so ene yen ma omukura no on se obi bia on se obi ho said we stress for kwadwefo nti obi a o ma no takra but omo ntesa kamfie nsoma nkoma o ma sresra ma ko bia te omo nka wato ni taxi wato ni container na no obi frɛ wase ton ni container enti sanko de ton ye ni nyina ne etona nti o sa famu a wo brebedu na se musu yi ni ma dia obehu se wiase na ekwan bia ni we betumi ama wo mu ye no akọ na se oba ni wo kunu o se omo asra wo frɛ de onim no a onfa ne phone oh yes onfa ne phone because wabrɛ ekọ ha mu a wabrɛ wunya boa fofa ne wabrɛ ekwa ma me fa mobile money number no to dwa no tini aka kire wo no wo de make ne say eye nkwa ene ye save eye obi life ne age si ho oba yare be ma yare ba pani yare nso dadem nkura ni nyina ye nsia ye hwe ama obema yi afri mu ana yentumi eden ye nyina ye mata yentumi enti wo kakra gwa bia nsa 10 100 million 50 5 million 1000 2000 wodi ya kakra ensuo to so famo eden nyina enye easy kan ye wo ye ba ko ana nkese kana ba no wajai ka nanso eba
kakra eya yaresa ti agese no ye boaboa no ye tumi di akwa akoye bibi eye kakra abedru ye susu se betumi aso wo mo ehwa enka ye jai but enuru ba bia na wo se san etena se ne ye ka ho asem biem yesre mo se mo boai e ma ye hwa akoda ya ye de na to so na ya wa ya de pa mo boai ehu ye mobo bra ye sufre mo ema ye ji akra ya wada ho yi little kwaku a no wo wuo amenne wa ba ye big kwaku a twemu wa little kwaku headquarters na nurses bi so for na mo sa ba bi wa na na branch di mechi na so we dey pegini ko ma mo ha we dey ya de ne ko ba bi foforo yes I ko ba bi foforo ti say mo bua ma ye hwe little kwaku ma ne wanya nkwa ni da so wa ba mu a yes remo ye guso ye koto sremo eni die kwan so na na me kan ye no me se o memu won hia chen woje na enhira eni die ohunu moburoni mobo na nyame beche no e wodi de hia daboni mu ana de hia dem mobile money number na 0599 814 926 0599 814 0245 30 62 0245 30 62 0599 814 926 0245 62 Unto Christian and love wabapa Christian you mama me ma ansa na Kofa noche. Room 9 na Dr. Mai. Okay. Papa was to no say before say no doctor yem ko ye test na. O kan so won ko ye. Because no ama to me. Started. Anita bi. This year started. Mama ye ko B1. Ye ko B1 no na say the power be lab test no ko. Ma o chire ni nyina nti se ni booking na ko she na me aduma Friday. Okay. O china week. Okay. O be ye test for then no. You are young go to talk. Na on no 87.9. O china bono be she ndo na se no. O bia ko si. Now mama ye. Hey. Obenom kekaka. Obenom avaro. Obenom Sprite. Obanum kube nsuo no nso he shouldn't exceed 3 coconuts a day nsuo no nko a aduane di asesa se gise ye test ni wi nti yese nyame ya adoma ochena na wotwe omra nti ne nru ekototo e no nko ama na nya asem ketwa de onum o de hye nsuo bi eno no obenum sa 5 minutes or start every 5 minutes bi a obenum bi sa no de akọ ansa na ba ku bi so obefa no 6 o'clock o fa no wi a ansa na chese enye ize but de hia wo mu ni say aduane bi e nto ne yam e Sprite ene avaro nti eze gisi yakoto avaro curtain kosi fi ho kosi eno anu wa chese no na ye na aduane akosi fi ada no anya ya adom na wa ye test no nti so far no so didie ni didie nyina asesa so de asesa so de konfa no che o mu ye little kwaku na I know for sure say papa nti so far ya toto mu no first part ya toto e de amano okofie to obesha asi ochena na me ya adoma na ekosi fiada no panti fiada no pa 8 na yesan wo ho no ma ye test no na afi yakohu doctor ni ato aso afiri ho tietefo swamo ye no ya shase e kono yakoketwa so ba ku shase na so mienu nya ni yesen ya ye nwie we na ye ko doctor no wa no wa kire test ko so ayen ko ye mama oba no so enya sam ke na duane asesa efri na edikosi ebenada eye kubens efiada kubensio Sprite na ka se monto oba Christian nyum no mame o se sika ho wo yare ya ubesi de aduane wo na wo si de
aduan de bi wo adidi abana se wo yaria wo beye de na wetumi di erade ya mi ye mobo erade senjeni we ayarsa yo mediani wa mo bra ne free yaria bibe na wa ne free yaria Mira Yesu yari yo erade sesika ona sawo yari ebere na wetumi akọ ejuma ona sawo yari ebere na wetumi aye akwantu ona sawo yari ebere na wetumi akọ erade na mi yemobo erade Sanjaniwe Ayarisa Yomadiani Mayarisa enye wo ma aduane wo manyina enya akoso enya akọ ene ne kru Francis enko na momma o manyina yarisa papa enye yaduane na yeguso ka obi biada ne pebibre biada ya chese wodi sika eba beboa no wodi ya ene se wo bebo mpaye ede eguso na wahi ade waka ede ato sika no eso ebi akwantuo na da wanimu ebi awo na wo pe ebi adwuma na won so wo pe ebi oma na eyare wa how ben na da wo so se de kiro no ankasa kan ye no se nshira maybe ohun mobroni mobo na obeje ne dabone mo no ebia won so de eba wonyame na mo kakra so ebetumi ayiwo afimo obabi ana bibi wadwuma akwantuo awo ni nyina no just pray bompa yegu sika ne so kasa me de kwa akwaje Francis ana yire na yire nyaako enkwa erade mansankyere ne nsi wo mabrabo mi gidi yi se nyame beye ne sa e de amount 0599 814 926 0599 814 926 and I say 0245 301462 0245 301462 ubetumi edo kakra bi abenya ede afaso numbers no mabobo a kire mo no me pa chew e ma Dr. Daiwood nko na mo nko frɛ no nka doctor na yi me sika no me de me dia send you doctor enye sika no ho adwuma Dr. Beton Daiwood edru no ene ye beton se mobile money numbers no ena me de ato we ne mo no Doctor memo ha ya minu aba na pomute se otwe de ampo nyankropa adaroma me no hia na che kakra sa won fe no ba na eba na uni bibi Pastor Jesus mama me raho papa me ti he nyina me ni ase ateten so na fi dwada ni nyina ye de ye raho na watwi nyina me be na me tie de sia na mabetom enti eja ma ba na se manye bia enye yi nti me mama 1000 say mo fan support na me ensure me pacha Dr. Daiwood o say oba na wotie afei no wa bepie so ohunu ye no oye be ma nenso watwetwo okra ne Nsem 1000 Ghana cedis Dr. Pio so mpona 1000 ani o Dr. be Pio so ko Jesus ani ma yantan to no nkra yantan to no nkra ani yanto ko kankra ze hu se sa mu Pio so mutu ye na fa ze dia yanto nkra ze na bia mo Dr. Pio the question is we see beside who say emia kama ye den error na yo minu aba me da se ma minchi ahwefo ene etiefo nyina so the da ka no me di de Dawood na me de Dawood ointment ene Dawood 360 capsules abedwa man so enne ya ye kese die sisi ano eho adanse ene ne nsenkyere ne die eboro sebe aboa otwe ho nwi obi afra odi ho adanse se obi a owo sisi yade pa odi anante afi de wapa aba se yade ne de enko bio no okoto Dawood ointment no oto Dawood 360 capsules kan ho ono ma within 3 days no afre say doctor wadro no ye o menum ye mesisi no mu adwome fom obi ya ne sisi no enam so amana chia okoto Dawood ointment no oto Dawood 360 capsules eka ho a
breti obi pepepe obo se watene eno nti Dawood ointment ene Dawood 360 capsules de say sisi yade pa nipa no wachini afi kra de wapa ba se yade no bekuna enkunu no onkan na koma emfanto ne yam no wo se enidaso ewo ho bra nyame nkunu ne de na se enidaso ewo ho de ma no na aduro no na nidaso ane Dawood ointment Dawood 360 capsules obi wo ho a oye adwuma na se du anwumra wontimi nna ya na ne honam nyina ye ne ya waya o se ye de me so blocks wo honhom mu anajo ye de me ye adwuma ye adwuma ne ye de wo yo eye haw anase ntini no abre onfa Dawood ointment inye nku a ode sra odware wi a na ode asra ne ho nyina na wakoda enti na aduro no enhye da nhyehe no oda obeda na ho ena yenu anom bonofo no se bedesra betin da senanka betin da senanka akuafo nyina so age Dawood ointment ne capsules na tuma amo se bedesra na be non Dawood ointment Dawood 360 betin do se caterpillar enti obi e otie yen ewo Akoma obi ohwe yen ewo se Chrome TV Rabi 1 TV Onua TV de e ka kire no se eduro no ye Dawood ointment ena Dawood 360 capsules minu aba se eye malaria ena nipa no ne yade a o se de bia akọ hospital a mo testing malaria positive de bia malaria mo a o ne moje ma onkoto Dawood herbal mixture a ye kan sehwini na duro no Dawood herbal mixture na enne ba me ba fidua mu ha no de anije sem enenam obeka say last year me catch o say ye be bie Dawood herbal hospital na why ambassador of the hospital nyamen chade abem 16th of last month no ena ye bie ye okay na dudu na bisa say na edoma eba yi no na ye free screening na moya na answer no ye dabi ya anye free screening but edom ba ya woni me kotena ase anopa nonson bra me nya akwan sorry free consulting room na about 6:18 anwumre yeah. Dana ye bia no nankasa yaji ya tu dada me kasa isi edom du mechi am sorry free ha America wo say me kodu na me kodu ya ba no de akrantene ne ma parliament ya ba no na ya ba ya ribi ni etwetwa bigo eti obi a ohwe ya na obi a otie bia no yade bia ode anantia afi enko nti ono no de osusu say eye kwankro no Dawood yen yaso ye de ye se enye kwankro ema yen okay yaso ye no eye edweso krapa Old Metro FM so obi fi Accra Eastern Region anase voter region na oba ofa Kumasi kana mane medu Kumasi kromkra onkase obesi wo edweso krapa Old Metro FM baby omutwa blocks no Daniel yellow no direct opposite no dan kese ne si ho animu ye hwehwe no e ho na Old Metro FM no osi ho a wa ba building na mu e ye adwuma free edwoada ekosi memenda se nipa no nso baby ofiri ba be si Kumasi a osi pe onfa edweso ka na onka se okọ krapa obesi wo krapa Old Metro FM ho na osi kwan no ama ne nkroso kwan no nsan kwa achi biu baby obesi no na nim ho na dan kese ne si ho no eno ene Dawood herbal hospital no Old Metro FM onim se ewe brem yade a sisi ya no se wanhwe ye beduru baabi be mfie num ana mfie duodi animu yi se uyi mema be 100 a wanhwe obetime nyamu be 70 a omo how pa ne omo wom eye prostrate no kwasem prostrate di nkrofonya eduru baabi na me tran consulting ho se ana me ra ho ama mema se ne uye bema na wo ho na se junso de wo na ukojina wo se wo junso na di be se 1 minute na 2 minutes ansa na junso na ba hwani ye na eba okoko obi won so wa junso na wonim se wa junso awie no wo be wie na wo san ate se junso no bi akam junso no nyina ntimi mma eno so eba okoko se junso no problem eba prostrate ni mu be ma bi wo ho a o junso ade se o chima ansa na junso no atimi apie eno so ye kokobo no bi no na ye beto aso na ma atie mfo mfa me number ansa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 020 168 1717 minu aba un se emema ni bebre ho a omo ha on se okokete so anadwo a otimi dwunso 10 times 20 times ansa na ade achi kakra na dwunso de no 9 years ewia no pe na dwunso de no
ɔdwonso nso a sope e bank tenkete be ma ohu saa de no prostate no ebetimi ayew saa ye omu ahodo obi wa na ye prostate cancer anase prostate enlargement enti wo de ne se obetu anamo aba Dawood Herbal Hospital ya so ye ne ba ko wo Sahwi Asanwenso ho na head office ena Kumase anasa sentiment mo ye Edweso Krapa ye were only two branches Sahwi Asanwenso ena Edweso Krapa Old Metro FM bema one oba edi nhyiamu a time a onya ejaculation chese ne hu sane no e wo se onya atenka but saa time no oti yawo momu wo na yase bema wo saa tibie no e bo nka yese prostate no afi bo nse du ba bi na one oba hia wo hu ntimi nsane bema wo saa tibie no mu a kan hu se prostate no e na e bo kokko no edu ba bi nso a bema ne oba hia time ne hu nsuo no apie no instead of say eye sperm cell no ana sperm semen nsuo no na moja ena mom na eba bema wo saa tibia no nso no prostate no ena ebo ne kokosa nti oba Dawood Herbal Hospital yema na duro ema ne free ho na bema bi wo ho nso a na onim ana so soso ho ano na ne ye de rubber akoto ne bema mu ti apase catheter awo ne bema nim enti na wotwe mienu bia okọ a ne yeyi ne ye de fufura hyem yesi ye be no operation so ni sika na obre oba Dawood Herbal Hospital ye bema na duro ne ya hye ne bre edu se okosesa rubber na on kan kire omo se Dawood se mun yimfrim na omo yi a on twen be 3 hours Johnson de na ono asore a so ne be mamu a Johnson ne base ene ya set record ko Sahwi a eda ho menu aba awie bremu ye kesei emema wo problem papa se me be man ye adwuma bim se ye wo obi no wanya 40 years on worry wanya 45 years on worry 50 ubisa na ose me nyanya the right person we share right partner they be our kind Bible obwa ye wo no nyina ne be ma mpejada but ofere se obeka eno no se be ma wo sa atibie ndie ne se ye fa sebe aboa aponche ne be ma tia na esemu no ne ya fa enua hodo miensa ne ya ka abom tie de ka aboa aponche ne be ma no ho a ne ye de ye aduru ama no ye de ma ne na anajo odaho a obeti nani no ase dae na be ma na peja agina so eno ano no de ye wo no empejada kojo to de sabi aboa ponche ne be ma na ye ma na ano no ebe peja dana ebe peja ena obi nso de ye diabetes esichire ya de ena ama no ne be ma no ye adwuma biu eno so ye behwe ne ama ne sugar no na be ma na peja obi de ye pressure na de ha memma sabri pa kese pa no ye koko internal hemorrhage koko no bon se fifiri ne totokro num nde fifiri ne totokro num sa bon se be ma bia se ne be ma peja gina so ne gina so yi a wo ka wo to no dwuma na abo ne trinko nti se koko no fifiri ye totokro num sa ema ye to no yemre nti tama be ma na peja no okọ ne ho kani ne ho ana so okọ ba no no na ne yema hye no prekope na ne be ma na ajo e free ye totokro num na de sa de no ba nti se wo ba Dawood Herbal Hospital ye be ma wo koko aduru ama sa de na free ho na be ma ne gina so agina so yie 180 degrees and we hu abrante 30 years ne be ma peja 60 degrees na hefo 60 degrees wo ba ye den enka wanya kora so nya 90 na hwe wanim straight but we pay your party at 180 degrees enti be ma bi a na we 60 bi ana wo ba Dawood Herbal Hospital e begina so wo de no diabetes ni ntia na nya adwuma bio kan wakoma fato yem na ba Dawood Herbal Hospital Edweso Krapa Old Metro FM on said mini aba say wo de onim minim enkwada wo de o matome bebre se wi akontomra na oba bi wo ntafo na oba ba ko be ma ba ko na da wo mo to nkora ne din no o mo de be ma na to Dawood efi o mo hu din o mo fam fra oba no e no mo fra ne say o mo fra me abisam say o metimi afra ne Dawood wa enti oba wa chini apa awo ye hwehwe ne so onso ne kununsa na o mo mienu nyina amra be ma bi wo ho a o ne oba timi hia but ne ho nsuo no e zero obi de ho a eba but eni ahoden obi de enso ba
but a ketua bi sperm cell nankasa ketua bi ne wom eno ye frɛ no oligospermia no azoospermia is 0 and aniclospermia no omo ye active we nyina ye behwɛ oba owo tubal blockage hormonal imbalance ena manenwo ni nyina ye behwɛ saa de we nyina o nti e ma waduru akɔ ya na wakɔnye nsen ena mema na ebɔ memra ne sɛ doctor ade na pagya o ma na duru akɔ anadwo 2 am no afrɛ doctor ade na pagya o enti obi a ɔhwɛ yɛn bia no e kira akwan no edweso krapa old metro fm ho ye adwuma firi eduada ekosi memenda eduada ekosi memenda ya na waba ntem kakra kwasi ada de mesro mo ye nya adwuma ena sahwi asanwen so eno so asanwen so memenda kokko eno so eduada ekosi memenda Yami Esha Doctor and Fair number into Jadi Chato 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ointment capsules enemy stand there pharmacy herbal shop over the counter baby a yeton aduro bia no ebi eho Mido, now then I would say why you stay for Sano. Ono kwano no, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name much chemeno, a moye triti, meant to me pon sorry. Who name one? And no, me free jump by and I catcher will say, Mato 3P garlic mixture, and Tinumbi and San Wakoda, me who yana sawada, Sawano, 3P garlic mixture, and Mamoja edu mofu saneno, che natural garlic papebi, any diaye. Aha, Nano, na Madame Fukofimpo catcher me say, he work natural have for be drobi or modiaba, your friend 3P garlic mixture. Who could to Jenny wapasu na sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Jenny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of four, and answer Kwada Wonyan fear to me. FDA, AG, a Jedian crack sweet, up to 3P garlic mixture. Ubenyabi or memo pharmaceutical shops, any herbal shops in them. Bokumase, Ubenyabi or Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024 89 28824, and 020 1000021. Asempedia ba. Upesika akostati ejuma bi. Uhiya bosia atre udwadie mu. Uye government ana private worker unye sikadi ate hot biso. Uye busumi ejuma unye scantem pa biso. Any na quick credit be ma bosia mu echia ni kakra. Eye collateral free loan na susu savings account opening deposit BRN. De hia me se uye Ghana ni na wo Ghana card. Se wanye juma afi we mu de kodia na wo na upio excuse BRN for quick credit it was 0302 200 390 and na 0596 920 833 number for BRA fewa enye quick credit shenen so say quick credit and man loan e wo internet so enti shena obiara andada Bank of Ghana amomu dwede mu kwan na kaise nhyehyɛ da ho quick credit lending made simple. Hey, me don't we are see. Let's say grow fine dear. I'm away fine papa. Why fee? Sell also grow fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na monya monia just ya. Somewhere secret dey. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum waso aba. Ebo afufro ye pa. Yeah, the young kasa ye. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ene e betie die wukunu ade ayewa eno nti awiyai wode no abedru hei yankwai me pacha medasi me pacha me kunu di meni we di meni ama medwe ho amenti ase na ofa kwan bone so ene impenifo bi so a omonse wom so fa so age me nkwala efri me nsem ne ade akwaban na enie na menyem 2 weeks enti no mensu me obi a menyema mentimi ndi aduane papa Akoma FM 87.9 ono so okọ lectures ni school na okọ ya mia mesika na oye people teacher Nsem jumedie no eno wasogu so ahutie no enne awie mama menua makwaba ama akwaba wie yeah mami erade go so hwe pa medase fa ye kodwam e yo ye kodwa so na meka wo se wo pa asase e de dwuma sa wo de ye project ana so se wo pa asase a eda kwa ho mo pensase e de bia filling station no Elder Dominic Kwabena Ajay wa building consultant wa wansase papa e ho dwa wo to ne afei wa wo si dan sa wa manone ana so wo man Ghana mu wo pe
edan no apagade si wo wonya bre na wo po bi abetumi age no adie di sika besi ne so na wo no akasa pagya dan no ade si ho ade ama wo a elder kwabena Dominic ejei ese bomoden na wonye sa hye ni nyina kama enfama edan no a difference ase betwa blocks pagya dan ne de si wo akuri so awaye chese dan ne bedi modie wo no akasa behwe atoto bibia kama ade ama ensa ase no so ye ton bi pa e wo pram so afei abrankase abontem adwoso omeda bankwa ne so eho nyina da ensase e wo hom 0557030197 0277744889 0277444489 ofrepe Elder Dominic Onwankasa ebejo so Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimosu Enye na wono na ba ye mark ne no na wo mo ne ni da so na bi mususo se wono ye bonyine na wo mo ntimi enwo mema so ne se wono ye kra wanyina da ene enkwa aba wono mo ene sa ma ne nyina ewo afo wono ho amfa wono ema afei mema so ejeja wo mo na so papa enam se doctor ni mo ni no na wono ma ye research edi afa ho enu no edi mo no ene ade hye bebre no a ene nam so enya ayaresam eno ti fibroid yare ene cancer cases di nyina da doctor di kra okura no a wo de afo ni kire mo ewo doctor ni mo aso ye de de chire bremo ane ni sisi etaye ni ya wode no eye ni yade ana hypertension yade hodo e ka ho biada Dr. Nimo ya wada ni What Scientific Clinic and Diagnostic Services wase fabra ne yenhwe entwa no emfa ema atonso Kumase Monaco Junction woni adansi Rural Bank edi animhwem 024408 7687 0279087687 3P garlic mixture eno ene bibini na dronu a waya no man Ghana mu ayamfa nsu amfra na aya no ano eno so eye du papa na Dr. Mafo Fertility Herbal Center eso esesa wo pe awo nko ade a emfidudu a wodi apa wo bia no wodi abomode ane bra na so ye wonya nso na so ye ne hwei eno nti na ye wo se awo no wo mu biem saa so eno oba wo hawo ewa fichikro mu no won se eno na didim kakran saa no na fibroid de ne ho agim na awo no asizi eno nti afichikro mu hawo ene fibroid ene se ye funu no emu betumi ada ho no awo afa ho afa oba no wase bra no fa bibiduro enka na wo so watimi anyinsen ne tom nso a wono amoduro e de abohoman kama ebre so a watimi ato akoda ne se kosua na saa nso so ene mema mo how to say low sperm count ene premature ejaculation ne mumre ya hodo nyina so mo betimi e de wo ho ato wono so enkwada na wono atena fo mo ache no bomodi abra nam so benante atumrika ama obatan wani agem atonso esre so ate bisa ba se wo press bi school no a 0244411099 0277741618 Dr. Mafo Herbal Center ye bone mrane se awo papa afei akwanto bia eda wani so bia da connection mafo no wonu matwe kwanda mu ante wobi sika mfie miensenie connection ma de ye na kona bra wonya fafo se eja ekwan me nya ntubiem eti fam sika ma mepe waso de mepe appointment ama why ne sa mfie miensenie chese akwanto no kura eyetne ne so ene Light Travel and Tour wona die wo bo adwuma pa enti bomodia enkwada no amopesa mokọ ekwa mo masters no ewa amano ne nyina da wono ena de ade hyedo do no etu kwan anese fo ekọ UK ni Canada nyina da Light Travel and Tour ena aboye nkratasem nyina kama ede ama wono mo eno nti wo so frem na ene no enhyase enye nkratasem ne no bo no so ewo fom papa 0249198615 0249198615 Kumase esra so high tension and cry East Legon obehu wonom ekira kwan na ye bi enso se brai na we ye bre mo ne de chese se de ne bon sama so de ada mo ne akraba kirafo ne chese fiefo die ni no na ye bi nko a na betimi edo ho ato ne so eno nti eduabo ani mojafra bi a edu abrabo nya anase busuan mu no me edu to na etete wabrabo anase yade se ye nipadua mu yade anase honhom mu yade nyina da na ye bi ewa no ye pa kama ya chese obetimi aso no ede ama afensom wa wade ne mankoye ba bi ho no ma chese wade no akwane be mprensane ade a ne mankoye akwanto ho nkrata semina da na ye bi sibra na so ye na wontoto bibia fanfan emfa ema na bomodien na sare son se wo be frene number yi na ne no akasa kura nsan wadru hom 0243134535
0243134535 for prepare na ye bi ejo so 0557667510 0557667510 Waterfalls Drilling Enterprise and they want to tun super papa e dia made hye ensuo no se wo adwumakuo bi na wo hie nsuo na wo de adwuma abre bia enu hwemo no anase wankasa wo fie foforo na wasi awie na wo hie nsuo e wo fie ho no bamadin se obefre Waterfalls Drilling Enterprise wa mo wa be fomfidie etu amana ne asase ne body trim donko 100 meters underground enu tipe bre mu kro no a wo nko no wo benya nsuo e wo tena ho wo so wanti wono mo asem ntamu a wadi nkan ya mo bia betu nsuo ne bia ma wa ejeje wo no wo so fry na bomodin a na to nsafre wo mo na wo mo mra e mehwe entu nsuo kama enfa emaum Waterfalls Drilling Enterprise e wo ba road new site dan a na ya bi heba clinic e wo mo no a e ho e no so edi dwuma 0246265707 0246265707 nyame ensha pa nana ama so wode yakọ edwa so mami Simra Studio sase bi na me bisa Priscilla say awade no agukra me pacha sunsun di egu akani kanso sunsun mu agu eno ne say me pacha me kunu no aka chem se ono de on beja ma ware na ya boneka on ware me biem na samia so me pepre me ho na me ko se me ware a obekumi wa bra me maame ne me papa obia ntumi mbisa na hwe na me mebusia no ni patitiro bia enim me pacha obia na no ne ka kire me pacha na wo kan sem bi na wa do adwuna fa ho na oh me pacha da bi ono na bia na no ka kire me ebra wo ne be ma itie no pacha na wo frefre wo ex boyfriends me pacha da bi obi a me friend no oye police no onya me ex boyfriend oye madamfo ye na yeko ye wie GHS ebo mu ena na wo kama ware mu nsam de man kama ware mu ansam anchen de tie ne say memba mienu di agro e ma omo bo center table no omo bo pampers me kuno hri panyi e ma no to pae we wa bro obo pampers inta asem ne ye me ya na me bisa me kunu say oh me sai den tina wo say wutimi hri akwala no ma ne pampers kra obo no etimi pae wom asem aka che me say me maami antete me yie nti ono otete ne mbara mesai se me na me no me ne ntete papa and I'm say hey Mr. Ahin nti me maami antete me yie nti me oye police because me efie kuma me nim obia oho na wonni wa wade mu nkomo nche wo ex boyfriend me pacha dabi na wo frefre wo mo nso me pacha dabi na wo ntwempra wo be ma na chi dabi da wujidi me jidi pa na me kunu kra asami se ye me nkrofo me ne omo call lectures ofro obia bisa oye interview de say obete se me ni obi kra chepre obia se me mpo de se na me de ma ware hohra me ho no mini be me obi akọ yese onu me kasa pe ni mama ni pakọ na ya we se ma ware okay enti die enti na wo de ahen bae me pa cha reason why me de ne bae no asabi ya de ko do so mo mama access no me kunu agent access se metimi akwasira me nkwala na metie class me ntimi ne omo ntina na me kunu efia na do so fu kwa hye na no mo to mo se metie class ne efia no me kunu agent nkwala na afiri ho a ye nja ya ware akwafa na mpra bet na afie ho ena ne maame mo ho so me kwasira me mba bia na omo na me ntokwa nko a ena me kwasira omo so se na omo ho te no me ne nje ho me kwasira me nkola no entade the last time me kwafa me for mo nkoi o chane na awche entade omo hye na ekra me nsam wi ena the last time me kwasira picture no wo me phone so me kwa se na me ya me nkola no me ko ho omo a me ne nje ho enti me mpesa me ne omo be ko ho biem nkola mpesa me ne omo tena no o hye ne mba okay na woni access to nkra ne se den na wunya access ya wotumi ko fa wo mo a wo hu se because so se be ma ne ma wo kwan na o ma wo kwan me pa cha ya den o ma wo kwan aha ya kwan no mo se omo ma me access adinti me ka so odim na me access ne omo se weekends metimi akofa nkwala no holidays metimi akofa omo me kasa me kwa na otutu me shada otutu me de shada se ode nkwala na ukose o wa ya busy oni fie na se ya kwan o ma wo fa wo mo me kwa ya ntokwa na me de fa nkwala no be me ne me busiani ba ko di mechi na me ne ko ye aden na wo ko no wan fa nkra na nkotama wo free fie on na nkra no wosan me pa cha no omo 3 years aden wan for man enya me na ma ono ne di kind osake me wie ya no ode nkwala no go ne kam pie ye ko ye me na me fie ho madafo ba ko asin of frame on me ka sante me yes say me nya kra anko be me de sin na me twa so ntimi ko fie me ko na wa lock dan no ode me key ko ode ono so key ko be bia ye ko be bia ye di key gun na key ni ho that means says
waka se obetu me obekum me na ya befo mebusuafo no we mini nti e wo se me kwa mebusuafo ho no de nkra ni pie police fo no frɛ e kra confirm me okay be ma no ne kra ne tena ye na nya sen me pa cho August na enya 2 years na nkwala ne de omo nti ono ankasa nchen omo te hwan nchen omo te omo na nchen oh okay e wo kodwo krom baby omo te me ni nje ho nti se wakɔfa nkra no makɔfa omo o mpɛ obesan de omo me mpɛ sɛ me de omo be ma ni bi me adwuma de ahwɛ nkra me pa cha ai company kra me ne omo ye adwuma omo ama me dan e ho na me ne omo wo enne yi se ayin ka se ontumi nka sa de because nkra ne ye ne ma but ayin ka se oba fa nkra no wa bra me nsanimo enti hwɛ wo ma obetumi ahwɛ wo metimi ahwɛ omo na me wi a me change omudi no oba show ma change omudi me pa cha instead wa prom me kwa form na so ne ma mi na apo nkwala ne say ma be form ma me fam me nan entu me nan so sa me de nkwala ne e ba bie enti se si nkra ne wo ho no de wo pese enyema wo ne say o mpese nkra ne be ko ni ho bie me pa cha ai na say ayi wo se dofsu fon so na emma be ma no kwan so no omonte me pa cha efie na me ba and then I won't go back to Dofsu. Me pacha okay because yen empo ni ya semra ato ho na se emusuo ba enye yede enti aden ti na wakọ Dofsu for say be ma no take custody of nkra no but wonya access to them who betumi akohwe wonom enti wakọ na nkra na setena mu nya and na wonko Dofsu ho na wonko kan che wo mo say na ne agye mo ka say no be ma no kra tumi hwe nkoda ne ye asomasi ne obenten eye madansefo be ma no kra nye wono ne nkra ne natie na emom wo sa de nkra na koma wo mo maame wo bra wo maame no wote ase ti wo mo san frasam no be no mo so wote akura ase sese akura ase wo no una kra nti wo biem wadwuma mu ama wo dan wo betumi ne wo matena adan na wo go back to Dofsu emu wo mo mra so ye ma wo mu wo mo mra no me pa cha me dance nti de ye kan say wo free ha kono Dofsu fanie ma ye kura wi ko kire wo no mo ka kire wo mo so mo ana hye mra no na ukọ ye no kura na setere mu no enye wo mo ne omo na nanso enete sese wo ntie kura se wo bi wonya dan ti wo sra wo mpese ofa oba na ne omo kotena na be ma ne hwe no acha mi wonche mo me pa cha feze ya me ko hu omo na ho se ne omo tene me ni anje ho me pa cha me ko ho no me kuno edi some influencers edi influence omo anti ase Dofsu fo ye bet Dofsu fo anti ase Dofsu fo beje wo nkura no mpacha or the police kwa me kuno ni ikwafo bi aya omo hu say police fo say omo dey threaten me Emma me brothers are omo di mechi kokra no don't worry mpacha say wakoka ne sa no omo sisi ye beto aso afi ho ye no omo bedi nkomo ye be hu kwa ye be fa so nti wo dey page omo ma meka me pacha yo me dance ye nko aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no asam no be ma no so wasam o enti no yes I guess yes tira so bi ya ofre yes wa fresh sisi ya say girl nua no ma frɛ ni di na tem ye boy ne voice no wo mu di na tem na obewu e na obeye se obeye say president sisters ma frɛ wo no be ane I no cry accuse me say Argentina ye di ne voice note na send wo mu and I'm saying no no say ah no ma frɛ ni di na tem okay enti be ma no nsem kire enti nyame ya adomu a ye ka de say nyame ya adomu a penada ye ne be kasa because because nsem bi okra me ntiase nsem bi oha ntiase nsem bi oha ntiase ni be ma no was side of the story nsem bi oha no kwasem voice on kra kan o so mo record me ana wo kasa no ba ye be hunu no kra wo mu da bibia be pie okay ye do sam no dey say ye to aso ntimi nsi ha ntiase ni ntimi nsi ha Pastor Julius Akwaba. Na nekwi Akwaba. Evangelist Akwaba. Pastor Julius. Ma. Yankwe. Ma me da se. Ye gbawuram na ahwe de ye betumi aka. Sebe ye betu aso nti. Ye betu aso ba ye tete ho nte ho kakra. Ma me de funyani abie. De eno a ma na nekwi aka se yansani kompna na da na wale jimi fo nso kwa na ze azad na bisisi ntimesre me de ya yan ho adi o sa wako and o hwemo anka be bo no so but o hwese de o tie be man ka sa o tin se be man e bro kakra
na mema na ya no mota ya bro so ta ya bro no so no kwasem so wasi etie wo me no me pese be ma be ba yes na ye betie no onze no kan se na omu ade na one ne ex boyfriend is ani ma no ene be ma bia me yiri mu just ya peneja no obo adwaman nti be me pese no be ba na ye betumi aye ho adwuma na tumi aboa ma me we she Auntie Gloria Oforiata birthday. Happy birthday, Kasiapa and Mama Gloria Oforiata. Ne cousin Susan Oforiata or Canada, and also wishing a happy birthday, Pa, Onyene na onye ni papa enye nshira na fe nyoma nyina so for you is na mama nyamisha Auntie Gloria nyamisha osaya orders near the birthday so otimani flow o pebi so ho be ya ma ya be share pa Marco media baby amenti ase ne se be ma woni ni shaase onhwe ba o onye ogigi wuwu sikadie ezi sa be ma no oye dai se nya sika ebe ware wo a wo pene yi ehono twetwema so nti yento be ma no se oba ne boa no ni suku kromu ana be ma no omo pese o kire be ma no de o pese o kire se be de o wonjiremu mo injiremu de abrabo no omo abobia nkasa aga nti na wan ya kra ma nsemu wo be bu obi obi saa eno de nsemu wo nsemu gugumu a ese se wo kiremu ye dai ewo ho ena bia be ma ne ka menti ase ne se obi ba watete no enye wo na wo be shape no akorete no aba akorete no na share me akorete no akwa ba David Moko media me kana besie no se wo be shape no na wo be korete no eno no be ko gina buro oba na no odin saa no na no ba ma ware ba ware na ya de na okusi ade ya ya enye ba ware de so bro once na otie de o kan no na ne betena eno na mike oba wo so tie no on pese me korete no me shape no enti yakun papa what you are eti yeshia me de ya ma no box yes aya sutie na ya mo de mo ko to box na be to ta senga aya sutie enipa bi wo ha wo shape na so emre eti saa nipa no ba se obeware eti de ne kunu beka no obetie yes na enipa bi wo ha yen shape no yen correct no de wo fa na adwene no eno na wode nam wo eti wontimi a jan no se de mumienu mo se mo wuro mo tete yen taale na ya mesi awale no obi afiri ne fie na ebo ya tete wo bia no oba eti nipa no o pese woni na etwempra no wo hwe niam 1 2 na no emfa eno ano no ale parti la prison in conclusion ale parti la conclusion boso kire se wunya ne bo na emfa ai de wo kasa ma da bisa ka front me kire ma therefore said ale parti la prison man tia kire ma ko me say o boso say in conclusion o me tna na o te ba ku me no emfa ja mo nko ni ba bi anya fe na wo be shape aba correct aba ye me saga from ale party like me saga French no za o se me ka French no for bon so anu ya se ba ka we dey wa chire ma bi nti me ka okay je m'appelle qu'est-ce que ma kwa so we dey about to aso yan to aso na we dey aso we
nsɛm bi ko se ya bebi anu a nkyerɛ sɛ bebi anu a nkyerɛ sɛ yɛ gyae a ɛnyɛ hwee wɔawɔhwɛ boro a ɛkɔ yi na yɛbo yɛpira yɛsɔ wo mmere yɛtwa gu ɔna nyi sɛsɛ na yɛkɔ akɔka wo sɛ ayɛ yɛdɛ me dɛ mɛware na wasan kɔ na sɛ maa no so bi si yɛbu ɔmo sɛ na ɔmo dɔba anaa no nso ɔmo sesɛ mama wo maa to si yɛsɛ maa no bi si sɛ yɛ wo hyim ne mene sɛ yɛ na ne do aba operation yi ɛka bɛwu yɛsɛ wo sɛ ntiri mu bio as you don't 29 years 28 ayi wa wode 28 na nyana onto ɔka sɛ ɔno na ɔda so pɛne kunu sa nti ɔsa afa na na ma ɛburo no nyinaa akyi wobɛwu sɔfo mi sɛ obi wɔ no ɔpɛ ntuo mu fo saa enti ɛburo no no ɔpɛ dabi o papa ni yɛhwɛ ne sɛ wobɛwu me yɛha sei no ɛyɛ yɛtwa hatwa ọba bẹẹma aburo wọ na wotumi mọjà tu wọ na wakọ hospital wọkọ wọ ma yẹ yi wa wọ and you came back ọsan ba wàdí ẹnasi because bẹẹma náà ma ní wíyásí yìí náà bẹ wíyẹ yẹ wọn tumi wọn ti wọn nínú àná ẹ tẹná so ọkọ wọn nù kúrò ànásẹ ẹ ti sá sẹ ọbúrò náà ẹ yá adé mienu. ma sani mani ni yɛn sani mani ni na yɛ possible ba maa mi sɛ yɛ wɔ mɛ bi hɔ naturally sɛ bɛrima buru na wɔ pɛ mi na mi ka kyerɛ o ɛmɛ bi hɔ naturally yɛ abɔ ba asɛ sɛ yɛ bu wɔn yɛ bɛ fɛ dabi anana yɛrɛ kan red flag bɔnɔ fa ni tiri sɛ wa yɛ o ti yan ne kun ti yan ne tɛ sɛ o sɛ. Papa, 1 minute. Mama, yɛ bɛ to aso ti an to aso ni yɛn kɔ. yɛ bɛ to aso. o sɛ but in all this no me addition adeɛ kakra bi na ɛwɔ sɛ mmaa fa yɛnya saa self worth no yɛnya self love. Because I'm so tired brofo mi no waka say ye be achi ni kunu yo hino ma che say me na interpret mu ni kunu yo hine nana yire nana ye ndo ye ho enchen be ma me ka say endo be ma no ba kwa de say si bu kunu na be ma ndo wa yeah sana and there sana tie ndे se be me ye o say mama na a long time kwa na nka what to free relationship no before so mo be rawa na ma kwa de ebinya me de mo ba bi asese ni relationship ni no obo bibia oya no awarem bia no according to wo no wo twempra no oye eti die na e ma wo kwa awarem wo sukra wo ma hwe wo na sika wo na wo sie o saudi sika ye bia be ma no wo kwa kwatikase be ma no ma enge ahe wonya he wo ma chop money wonya he be ma no so ka se ọmọ tí jìnnà kún na yà lọ pẹsẹ nkọ fún mi ẹtì ọsọ ọmọ kún ọ. ọba bẹ ti ní bẹẹ máa tiẹ jìnnà. ẹkọ ọjà ẹkọ anagya yìí kura bọnu bàtú ọsẹ. yà bẹ tó aṣọ ẹ yẹ firi hɔ na yà hwẹ so ọmọ kún oṣù obi na bu obi o. madi gọbẹntẹ omi tiẹ no gọbẹntẹ de ẹsẹ sẹ yà president fún yàrá. deɛ yɛ problem ɛwɔ hɔ no yɛ bɛ hwɛ nyame ɛyɛ atomu a nana ɔbapa. Marcos memu heavy. ya enia nyame adom yɛda Christus awia ifa me wura mu ɛ. meda se medofo awia yɛ mo ha ɛmo akɔ aba ɛde ba piwak natural emre so sɛdeɛ yɛ wada bia yɛ ne ohyia edi apɔmuden ho nkɔmɔ no ɛnɛ yɛ wada nso yɛ ne asan edi ahyia mu medofo mebusa sɛ wɔn pɔ no emu te sɛn edu yɛ wada sɛ yɛ na dwuma deɛ so ayɛ hyehyehye yɛba ne yɛbɛtena sɛ sɛ yɛ enyiwa fidie ne mfiri ya simedu pɛ ewia a nkɔntwehwɛ no ɛbɛsan atoa so piwak natural ayɛ de 3p garlic mixture abɛdwa soɔ ɛna awia yɛ no ahyia yɛ no edi saa nkɔmɔ yi medɔfo yi ɛyɛ na yɛbusa sɛ wonsi yɛ daadaa setena mu no yɛdidi enipa wodidi na onum nsuo na oda na wosɔre ne nko adeɛ ɛnkasa wo deɛ woyɛ ɔbotantim wo nyare da yare betumi aba na eto da nyame na ɛbɔ yɛ ho ban a yare emefiri yɛ mpofiri mu abre wani na ho so eto da nso a yare tumi ebefiri wo mpofiri mu a wɔnhwɛ yi a woyɛ ho hwea enye yie ene mekanfo du papa ba ko pɛ edi amao eduro no ene 3p garlic mixture 3p garlic mixture merafo eduro we ye duro a se kase ye ka ho asem a ene ade bechi won se Maa Akos last week me baaye no me ka se me ko sankori achi ho be bi di asare krom na ko se free ho ba no me ho kura edwa me
me ko ho na my panimu bi a oba ho beto aduro ni bi na ne nase nyina taatai oho ɛna ɔsenti aduro yi me ba ɛbɛboa me na me se da ye ntwa wontoro wo de atobi kɔsɔ hwɛ oni sika kra ekura no kra na enso price no but me de ma no so on de onkonom ne yɛhwɛ nipa no a me kɔsi ne so a me kɔtɔ aduro ne information center no afrɛ me se papa na ba hɔ pressure wade ma no hekɔ bɛbo no ne nas na oba aduro ne biem kyɛ ne nas na twetwe 3p na kasa 3p o na kasa one bottle ba ko pe o na kasa no information center ru an se me ba ho na onye aduro ne ni ba papa ne nan no a wode nani hu ya atwetwe no a shock no nti na enso to wo dwafo no enso to odi gu ho na sa ene obi bo me so bo se efri Anraga junction Ecotech etwam wo ho wo mo nya bi nto enti me sira wo sa wo ye pharmacy na wo efri Anraga junction Ecotech ejuso angoma so se nkro na wo ho no me pa cho frɛ yen na ye ma suppliers no emfa bi emrem ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture enti me do fo ehwede ye aduro yi ayama papai wano ntoa ba ko pio ba ko pe na onu mienu ana miensa kyese edronje so onu abetena na matena na onu ai kasama me enti bi dofo ye bana se ye ka ne se ya enka se bia na da bia ni abesi Maa Akos program so ni edwianum me ba cho anya nwumdwa wapomudintia o yare na bia na ehye oni paduam wanya do papa bi se 3p a enko kano enu ahu yare a eye wo etimi dofo pebinom na ebeboa wo ene kra de nkomo a ye difa ema ho menstrual disorder ye japade ba akono no oba se wonse buo nkoyi a awo ho nsem nkoyi ena bema so ena mema ni pi no asan se no de ye malai da bi nye malai se oba ni wo ho na fichi kromu nsem nkoyi na anadwo wo su o tete ontimi nsore no aduane ma wuni a se wonso kwambede wo yes enti mema no mamu nja nwu ye nkwa ye so ate ase aya momwa ma no tie ka ne se ya na moto aduro ni bi e de akoma ma no anom ebeboa ye nyina aduro no eye 3p garlic mixture oba wo fichi kro ho nsem enkoyie na no mebeka se wie misi fom ho reception ho wuma bi to ene o se na mehwe wo onua tv na mse saa ene mefire wo na aduro he ene o se mebu me nsa na mayie na me num 3p ne se ba 5 days 6 days o se ene wanwa ashoko no ena mse aduro no saa na tie ene o se ni mu na ye duro ena mse okoso anu aduro no a obeye normal ena o se odidi na adwopa na mse ni wonyai medofo ye ba ne ye ka ne se ya gisi waso ahwe ena be unsa duro no eye gie number no ene doctor nkasa sia ubu nsa emaye ubu nsa moja ne bank tenkete eba bebre wayase ene usisi na etwaw oyo ho hwia enye yie ka che doctor say doctor me bu mensa say ni say na eyemie ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ye be mo ho say wo fichi kro ne haw e wo ho no e wo na wayase eye wo ya na usisi na etwaw na asowachi na honam nyina tutu se wubu nsa ubonsa ebia ebeka be 3 days amu abu nsa no usisi ene wo yembe ye oyasa na wofu ayekutu na obofuno obi create mefe se bu medidi mfanche ye yanka ne sa omo enhu na aye wo sadia wonyem no enso beti wani na eni be 2 days na menses na ba obi nso abu ne nsa no ontimi kura ma adwuma obi nso wafra adwuma mu se made di ache no enso no woboa ne menses no aka na to fie obete yawo sa akopim se 4 days na 5 days no ebetwam obi nso abu ne nsa wie na obesi ovulation mu no na no so adane asem enti ontimi ne kunukura enhiem because of pains na wote e wona yase ene sisi medofo ohia 3p sa wo sha se onum 3p garlic mixture sa ye wa me ka nyina no wo na wo be frɛ doctor edi ho adanse de ekofa banie wo mo enum enuro se mempese mewo sa abf control pills no etima wonsa bo nya problem eno mo a epa ye nsa wo de ade bi hye wo se mempese mewo no eno so etimi di sa problem no eba na ndi ane e ka kye wo se so wakopa wonsa ho edi bia hye ho na wonya sa problem na etimi twa ma ne bi hye o wani so bru na etwe wahwe fom
hospital ko ka che doctor say ade no ode hye wo nsa ho no say na eye wo yenyi mfiri ho yeyi wie na sto wo nsa buo ni nkoyi afre yen ye no eni enkomo obi a wawo osi afi minchima me banachi obi si mechima so eba eye wa meti no enya asem ketewa oba a waye kese aboro so ni nyina etuma oba ubu nsa unya ehaw ewom woni be ma hiem na unya ennem yare nso a etumi kofa ba yenkoti adanse amanfo edie na ansa na no je number ye edro no kai say eye 3p garlic mixture number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 yenti adanse ketewa bi mra Miami de medin de nyako adego nyako meka se fi abeka meka se 5 months ni na me wo hwa me hunu se me humi ensisu yi asamida me ntumi nda na makoma bomi ma ko hospital ba isto na adie no eguso a na yem no we na me ti so mo ye announcement me de me yi to we na like mo ye we about 3p na me say ni me try no so bi afaja me koto ye me no mo ye me no no for the first day no dey me hu hwe second day ti third day no me wo hwa sin hu se mi ntimi bibi ni na mi ntimi mani so mi tim ade no mi ntimi peja mi timpo ye ma me friend doctor na ka chere me say oh me friend number na gu we no ka chere me say oh man no maduro ni bi na I think say na ye me no so chere me say de me nyanto base na eduro no na ya we bia wo ho ekotwe no eyi de eba nso eja nso mi nyanto base na o ka semento aso na me no eja me so me hwe de na ye me na me de na metimi hu say de na say you stroke o say ye de na pese chimi mi hu but ni nyina mu nshi kan kanya me say me course we di akwankyere no ne o kire me no me adome ne metimi atiesia me tumi ye bibia makoma na ebo me no me ti bibia nya me na that trade fee garlic mixture no so me nso no nyama ya resama me so me ni je wie me peye ma me da me tumi da na bra for ma na me ka se ato na me ka se me to eduro no bi ne bi ho nkomo che me na me to baako na me na se peja pa na nya asem kitwa ame me mo my side do family me ka se chere me ho se nyama ha me bi ni pedi de bia de bi pi wo so sa de no baako na se me na se na ye na ta tai no me na ni na start na mo ti me kwa na se me so se na se mo ye kasi ye bo adanse na Maa Akos na ye nko kwampa etibidofo okumase ha bobra kolena heba dani heba kriske heba odi okwa wo so pe 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa kofori dia Gapson Pharmacy ewo ho wa eye mumuni awe enterprise and a Little George ewo Tema Community 5 Ashaman eye Ekus Pharmacy Kings Walk Ko Sam ene Angel Heba ewo Accra Okanshi Madina eye Health Alert Clinic odi okwa wo say wo pe 3p garlic mixture na kai say edro no to a container no eye yellow and green any adro garlic koko edi ato ho wo bie so a edro no ewo tuam ehwe ho a ebo na no mekọ ho se obi to e se on pese ne mma be hu na odi akọhye bag mu eni nyina hwie agu ne niemam afem course me to mienu ba ko na hwie agu me do fo fesi baabi yie baabi enkora ni agoro nko ho na emfa nkọhye niemam ebe hwie agu fesi baabi a obi a enko a wonko na be ho je number no eni doctor nkasa sisia ebia ubu nsa emakra eba 2 days na atwa emaye ewo no afu ayekutu na obofono eye wo se wo befe won so a wonyem won so a menses no eno antumi ma obi so de eba bebre Maa Akos nke betena hei wasesa no ho be 3 da bi eni kwa se basa enye kura enu timedofo se utie ne a koko pe 3p garlic mixture eto number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise edro no eye 3p garlic mixture Ghana ha bebia
obenya biato nyame ensha papa kunadu so the akopi work for akache shanin so enawia yi sa yakoma 87.9 FM akoma mu nsem twumedie no a eno waso eguso a wutie no awia yi shanin so say Josie fashion ena mama tade a mede ahye Josie owokuma se bom so ne mitimi the sports edition mu ma Josie fashion empam woni emanyina ma de ode kwa adwuma ode kwa yie ode kwa wo wedding no wo dinner wear no engagement no baby a wo ko bia no Mr. Wada ma Josie empam woni ma emfa ema fashion designer papa freno e was 0243 433 465 0243 433 465 she's a and so and I'm a reggae ashe we me moy a rig and a shame and why in a kama she's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oil on edition anymore wope brace wope long wope short wope rig ben a wope yeah she's a NB and fama baby I will be ano bomodi and cra so wope rig be obey be na ode abro Freshies, that was 0249 155 776 0249 155 776. Ama family way, Maa Akos. Odifo abna boaten asebra fresh anointing prayer and herbal center yemfa bibidroni mpaibon kambomo entu yade bia se emfama ho eya wo mu asema na se nemu nsa yade bia wanka saye bisa se yade be na ha wa won hyede hunu ne ban bomode afa bra nam se hode ansa na ode droni ka wonom wode nkan edu wura mo ewon mpaibom ansa na wode ndro no ade aka ho edwoda ede kopem memene da bia no nsia ne fa ekopem no miensa wasebra enam se consultation odifo nankasa etna se ene wode nkita ho Asokwa Kiravi wani Methodist asafono edi enumhwem 0243848735 0557583438 Dank Natural Healthcare Complex eya hutofie bebia o my Ghana mu ase de won maje abasobode papa se bibidra ya resa won mahwedi nkan eya Dank Natural Healthcare Complex ene utinom bebia wo bia wote enkan bomode abra pachi number 2 ne beje arsa wamo ene City Life Hybrid School no edi enhwe meka ne se ne kwane ewa mawa doctor se wo ba benya babia da enam se wapomodin ntino wasiesie baby kama se brabeda na je ayaresa 0244 017556 0266593330 Grow Fine Mojadro Digital Herbal Center ene dia bedwama so obi a wanom bie di ho adanse se eye kama papa ebo ma oba bu nsa wonte yi a wa fe so kura no bosomeso na akwa fichire nso eba kama se de wo se eba no a ema mro so ene makuma bi nso ebo ba fichikro esisi so de waya de na afe na wote apono benya Grow Fine Mojadro no anonom na etimi aboa ama asa gina wona so bie mu a waya de ama so ate no Grow Fine Mojadro edro no a wa mode koko aye no eno ene ye kamfo ede kirewo da biara da die na montene so eno nte wote seka ne twam a ya agensia afasi wonenom ne kakrakram 0244 596532 0244 596532 Rock Care Clinic Pakum Capsules woman de abadwama so a ene mema na no bie ni nyina di adanse sampa eboa ma memayo edimom Jericho 442 so eboa pa me hawa ma yehia ewa himfi ho nyina da aso ano kama ede amayen Ven Capsules eso ene eduro no a etu honam ya ase afede ne honam dwa no na wokwa na so na dwa wontumi na so de ntentem gu nsuo ni nyina da aso sa hawo na no ede amaye enei de awom de abeka ho eye Mefagin Capsules eno ene eboa papa wo bia wadwuma no eden pa na akwa bedru fie se ya no abre no eye Mefagin Capsules ena abeno no ma wonum sa no a esa so boa pa ema wutimi da ena ho ema chese wo so wani gina sa so boa ema moja ede afurusane ye ewo nipaduam eno tie bone mrane se akokora ne abrewa beko jogging 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ese braniam hwe nipaduane mo afembo jenemo baby ayade etebia ntempa no wankasa na chese ma me no ahwe no aso ano kama ede ma cancer ena afeso kura prostate yade ni nyina da ano adro eye Grace Gift afeyem kro ulcer ene typhoid fever chese yade ne de yebobone se ya hwe ya mode so a obekasa wo mo eni adro eno tie no akọ Grace Gift ho
na said de we de ne ban etie bia no won ma hwe eto ase krakra e de ama 0543320030 0244126123 Currency Ventures at the Zahara Mixture and in the capsules about a drama show. Ye kabomo enom capsules no ne afa so kura mixture no a e boapa e ma chese e ma no won sa himfie ho no ya na bi munya discharge basa ne de mema ni nyina discharge we ene aduraba no be so sa haw na no e de ma won de ne de na ayensa wa egu ne ba ho ana ne be ma ho a watiti ama na ye kuro no so ene won sa be ka be na aboapa so no e de ma e san so boam e ma immune system no e jene na so 0246348334 0248569335 ofrepe empenifo ebeje so afa Dawood Herbal Mixture so ewo adwama so a betimi aboa papa Dawood ointment no adehia se eye kama papa etia ma wo so sa enka odi afa quick credit investment kane no na mese ya na otifie so hono ye kwa ne esi ne ma ne edi agyawo eno nti no ene de wo bia se 2023 wonte fie so hono eti wo so be ya adwuma pa na dwetre ne ewai dwetre ne ye kwaji bi ewo quick credit investment de wo bia adwuma hofra wo pesika de ebie na adwuma anasa wo bia bi dada na pesika atete wakwaba ene wahyem aba adwuma efo ne bosom adwuma efo a ene bosom ne ba bia duro no bi wakwa ne pay mai na so rent asom wo bo ne ba yade wo pesika ade asorte ne ha bia quick credit investment esebram ho no wontwa so unsave umi account eno ana Ghana card anti friend 0302 200390 0596920833 Richmond Herbal Center kuyafonku ene ne samna no enie ya mausa enka de na se edro we de ebo adwuma chenkonya we aya samna no asiesie we de ne kwadatu kakare re nyina etu ase pimples ena fe yam ne ade ne nyina da eye ekuyafo samna no ene ne nko no ene beboa na enko no so esa boa to honam ya asesisi yade na wutime so de sra ema ne patuntum ene okola na etoso kama de ritita pa no ya manesa enka bi samna no so eye we de no ene adwuma Richmond Herbal Center ene de ba adwama so 0249186845 0546840846 afa ma me dwada no de ebre na nya wiedu ebre na nya wiedu dwada ye gyirem me kwaye shopping eja me kope me bikini me pese me dware nsuo unya kola de unya kola ben me pink o to pink ne kama enti me to pink na me to red me akua ono so red in favorite color na ja na kana na yire nso de na yire de me to nana nana yire de wan hwe ye makwa kasa yi an makotwa dwan yo eno ni asabo no nana yire be she bikini and on the want me shebi eteleki ye jinam papa me bikini no kala ni bi na so wo Come chiremu Bahanium. Grande Bahanium, ye ko dware nsuo. Endi bi ho. Esa to pa wo fia pa, wo be she bikini ni je. Ani adani be ye Yasumo ye dan ya beba. Abusia pa ni sabi e champo pa. Ena me ko me to no so supporter wo de be nsuo. Yampa boxer bia ya passport wo de be dware nsuo. Ya na me koto ye. Wupo ya dware nsuo. Enu tina de boxer. We fa ko na we would po dware nsuo. Ohima nya betre se on se no kra na edango kase o. Dabi supporter ni ntim. Monsi asem yen se boxer. Menya koto menya ndai. Efia meme wan nyina ma to supporter mu obi. Ya ma sama ko si ofie wo. Wona me to bra wo. Mia. Na to bra nko ko we de ko dware nsuo. Wo se supporter mu pass the time na ya baba wa the problem one to. Eno ani ye ti. Time na ya baba wa to supporter. Na se mami o jare na so. Etiofo he TV so. O jare na so. Enya mami na TV. Mami na TV so me Facebook mehwe. Boko. We should maintain ma. Sorry, ya se monti jiska bi. Mbato ye den a. Ipacho ya branti bi ne yire. Ene ne yire. Oh. Na be ma na nya cancer wo ne sunu mo. Wow. No ba no so kompo abehye ne minimo. Ene o mo ba pani so ebubu dadem. Wow.
ɛne yɛ mu bi yɛti yɛ ne yɛ su no ɛnura sɔre nse ne yam ne wɔte ha ne wɔkam da wow wo bi dia nyame ɛma ne nsa so wɔ so na mahos homo ne guso no oba ne ne kuno be ma ne yire ne madamfo minua me boss bi ɛwɔ US of A yɛ fɛ no Kwaku Safo ɔwɔ Kwaku wɔ Toronto Toronto no yɛ nka Toronto on say say nyasa radio si de wan ke meka say ye yi for kasa Toronto on say onko Canada Kwaku Safo wɔ Toronto na Kwaku frame si si ase wate say owura bi ne yere say yare bi ne ade nti we de on say dan ti ne yie and on say dan prepare nti we de kakra bi hwe ni ne nsem ti 500 Ghana nti wasende ama me si kakra bi ahwe ni ne nsem no hwe ni ne nsem ni nti senko wati ne yie na nko gina yie dia aha nti Kwaku Safo Toronto Kwaku si we de hwe ni ne nsem 500 Ghana cedis papa onyame shira yeda wase papa sa wahuno obey ni ne kunu ene ne bey mobo na ba bia yi ska ne free ye bia nso nyame enhye wa na mu na bibi bia da watwe acha wunya ye no nyame na madoye so sanka amen nti agent fee no se me na me de ba nti mo ana da we de ya adoye sika nti we de ye to nsa afre obia wa wuti ye so wo mamu ase wa ase won so kakra bia na fa brana ye fa support ba na ni nti Kwaku Safo Toronto Kwaku ama 500 Ghana cedis Kwaku nyame nhyira no onye opesepa so bi so apane so nyame nhyira wo ba ya da se bebre so obo ama wonu aba nso ne dwumadi a wodie etumi akoso medase pe okay nti na mato sport abra wo no aseminim na me sport abra wo so time a wo ya baba wa no supporter no wanto ene ya wa ba wa wi na kansam wo ko fa asem de abra ma se wa kwa wo kansam wo ko fa asem de abra ma se wa kwa na lake no anya wo supporter na mato na ka me supporter na kwa anya se baba wura na so to supporter me so beto music amount it's big David pa bikini de be true. David na be papa we papa we ye pede she true. Na yesa na woto na chemienu. Ya wo ka se ya 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 pon. Sho ne ye be hwe ni mu ne so hwe. Ya ya no eno me hwe obi dia wo hefa. De mia ya ko se ku me na adro. Na me say ya be hwe ni o ma he na ya ni brabre no ya me si ye bedwade nsuom ye ko brusio ama ye nia ye ko na ya hwe nioma na nioma so ahwe ye be wi apatre so se lake ye ko na be wi apatre ye ko lake abono ho na abono so afu na me say dia me sesem wo ne wo kanchema 50 no me ade 50 no na ye 50 no na ye fa wo kanchema fa wo yere fa nkola no bubom fa no ko fa wo munyina keka ho we ya kwaje ni we dia ka ye adwomtofo so ba Kwaku flake beba Kwaku dalente beba na soroku so tewa nkona ene me de soroku ni bi na ya mta te brunga ye camera ni we yo ana we ubo hu se mane je ba we wa mabia aba hamba la na kwa na daso no la kwa na daso no tuwe na Nana yo mayuwadi se bi wo so ya fa ya ba wa na betra se boko Nana yo mayuwadi okay you call man so 0322498035 0322498036 0322498037 minim say you better also the na so work kakraka efa ho we dey ni ba bia fefe ma jena go South Africa ewe ni mama ha ya jo so we do the me ni amonye ba me tira madwen let's say oba no omra fam erika ye wa wo de na wie be ma ben
Sabu benya wo mo class said one may use work ke nto ho wo mo. Into mo fa ye entu ye ne ka sai mo mi mo ko hwe do ho. Na nti ase na enye adwuma. Mo ko mi infanti. Ma so mi fita kwa de perform na wa no so ai. Bye. Yami enshama jina udi ni baby afefe. Eba ko dia. Mira. Wow. Ways. As we get what the Mira ma be ya. One no tell it dina. Oni ne banana omo am sadam chomo. Na ko ku ba tia tolonto obeya bia no ko ku ba tia ya ko won to be good why. Ah ko ku ba ke o tolonto ne won ya ko fi ku ko mo do ya mi ado ma ya mi ka ba kuma. Na mo do mi de mra wa mo ko mo ri pa ne ku be tira mo. Oba ko ya bless makra. Yami so papa meda so di ne baby afefe. Obiari eje ku be ma. Udana fam boys. So many people ya be tiri ni aba no. Omla pom. Ana de to ku ni no ni kire de pe be chu mo mo na mo chu mo. Ya sa mi sa ya ben say ayuma ni chama ba ko fe asem o be ba ko fe oni side mi da ma se. Me that sense so 03249035 within the baby free. Mini aba go si aba free. Ofa kwata papa. Mini aba ma so wa santima poko fi ase no tanko. Mini aba ma so ba leki se oba ofa ne de mra. Ofa ne de mra mama ku so munya ready so mo no besa. So ba na do di aba. Mini aba ma re fa konya so na me tia me kurun ko fi ase menya na ne black water no so ase ne ba ton ni mitapia. Enu mami enu wono so o hwe opa mini aba media me ofutu na mbe mama nu bi num sei da wo na se wo ko oni be ma bi ko awadiem na hwe na be ma no wo mwa wo kwa bia ho a entempa no we jai no so be bi atena eguro nti hwe amanie eni wo ha a wa fomu se siri ya se be me wuja na so ko so be me bi no se wo ma na sebi yenu aba awodie wo hin awode kwa wo Etiesi ni amanu bi nka mo kwa na moto bi na ria na moto emwawa bi ni entempa anu atwo na be ma no so nye na din se di abai wo de ba besiri ni aba no na mo so na sa problem ni aba enti se wo be wale na sa sunwie be bo mu nyina ntrase ni o mo nsa na wo be me na mo so nti na wi nyina aba e me da se mi ni aba papari me da se ofakwata to me enyina so facha me pa 0322498035 0322498036 so dini baby afrefree Omia Emi pacho ewe ni abena ko di kuna tu suma kempa baba emi wa ni pacho dina baba ewe na ko sia ben pacho sia no let us say o dini baby afrefree papa right ano neni oh eno ne yankwa na ma ni simunu na ka to dum na ayo na ye me wa the more education for about the more 87.9 you go school or while you boy you want to school or while you boy you're not doing it also while you boy this is what you know you problem man na for na say you dey after the be man to the casa me no contribute education papa no ba ko bi e dia no stress e normal and obi amakoma mo ho ate ya tokwa ketewa tokwa amakodo eme ye hoji ni kuma ye enta de okete ntia no no ye normal so se obi amode nkwala ba wiase amote kwala na mo ko tete mo ho nta ade de nkwala na amode wo maba wo se mo meye de ana oba no so ye ti won tenebo na sem bi o kan ye esere wo mo so education for mo so mo tre nkwala ade amokune fie nwa adwene be na wo de kwetna class mo ade betere nkwala na de e pe mo chew e ma wade ni me problem ma wo man Ghana asa wade na ye subie bia won so ya awo adai e ma ko si amo so ma so nyu mo kakara na ye mo nka so ma wade ayeyi e ti ye betere radio so akosi amo na be ma na oba atema ye ihu bida na sa ade ko si amo ni nyame nya aduma nyame e so me fa de otwa to kra wodi ni ba bia free hello, we didn't baby afraid.
went to me and so me breno enya so sabre ebusa pani samia champion insurance pepe and I feel little any team no ba jedwa na Akoma sports the powerful sports area what the atua so nyame ayadomu a Akoma mu nsem dwumadi besia babio madam say ama mo any tia adehye